Maleifua mai Samoa, Maleifua ngalelei au se talia le nei tai au fou, tai au manuia New Zealand, ia mes fo inis le malo tele o Amerika manisi tafa o le lalo langi o lo mai moa mai ai le mamalo o Samoa, tai au manino le tai au tatoa, le tai au wa iwa iwa. O le aso lulu lua se fono male valu o te sema, lua afe lua lua, ua whao popo e le atua, le whaitau au whai. O aso le soifua le mamalo le atunuu, i le susui susunga i au ona tofia le atua, iso se fata tapuai, mana i o lātou whalitua, ia ai meise le au sina sina le atunuu, i ta māma tina mātua ma le lavelo o Samoa, le nganga whaado alo e whaafeiloa i atufoi, ma le ifua mai o le sunga i le whawhiangainga le Mount Samoa, vi inga o le atua, lau sunga Reverend Esau, a sora viena le ana ma le faletua ia opulasi lau susunga le toia ina o le taitai o le ekalesia me totisi Samoa so o faatasi Reverend Sione Tauleota pea fo i pasta visita fela vai a mosa ma le faletua ia vai tama soali pasta solinga solofa ma le faletua ia faavai sunga le toia ina o le ekalesia lamo sa toe fuata ina Reverend Tele tausanga ma le faletua ia matau aina sunga le whawhiangainga malolo man malo le Uniting Church Reverend Whaumumu Poleka malfaltua ia nā tia vai o Poleka sunga le toia ina pasta matai amika mataia ma le whaletua ia Victoria pasta tauloli ma le whaletua ia Alieta pasta ainu umuri anga avi isama inaya ma le whaletua ia Saipeti pasta sa ngale tuila epa ma le whaletua ia Whai Upu pasta whaatili Matulino Samoa ma le faletua pasta ia feta se kali ma le faletua ia Susana Reverend Awatama tafai ono ma le faletua ia Katenari le pa ia o ainga matama le usonga pule matumua i tu au ma la taua ainga le tai ma le va afonti ma se le tapua inga so tatou motu ma sa ia sua ma le vai fanua
Fofoma ai tulangi sa ole masale au mua malauni unsailua la fio fa tu to fale ula la unamtas ma upu ya te ole motsa talo fa lava fa felo ifo ile mamalo sa tato malo fa pelpelo Samoa fionga ya tui male ali fano vale to so ala vile lua malau masiofo pe fo ile fionga taisili la usunga tula epa awelua fatia lofa na yoti ai ono Dr. sa ilele maliele ngoi malfaltua maise otupu mae o le haenga fa upfai puipuia ya tawa tangat Samoa ale fionga profesa Dr. Afualo luanga lau Woods zalele malefalitua ia maise fo e tamali o le atunu lango ina pea le tautua Samoa le asina o le tatou atunu ma le ala fai mai whangunga le nei tai au matangofie i ma lo lava le tapua i la wafionga le usoli la ususunga tui la epa fai ai ma le faltua ia maungamu talenga ia matamua faali ama le tausi ia sinta le tina matua ia Ailini tipa ro peti good morning Ailini pea fo i Williamu Siliva ma le faltua ia tuenga Miti Edwards tina matua ia olele matapula ma lo le soifua manuia olele Trish le musu waulu le leota ma le ainga tamama tua ia sai perekome ma le faletua ia anufale ma lo le tapuai fa pea fo ile tina matua ia Telesia Sekolatika good morning Telesia silia la e o kene ma le faletua ia le lovi faletua ia sovale ma le nofua alo sunga ia pali itele mwanguti apunaolo tango pea fo tina ia siliua vasila Vasili ifiti fulisia inu etele ili faaso tau ma le falitua ia matau good morning ili mamatau pea fo ia lofi pole patu ma le falitua ia Vienna talenga ia falitangoa i Farani Swan ma le falitua ia Feo Taito Manueli ia Sofa pea fo ia tau vau Rivo Pitone tau vau Esekia ta atitimoki sio tafa pea fo ia Mati malanga o maa ngasiata ngaya mali tausi lori mali ainga pupui fatu lia tau ili ma Filipina ia manuia fo ia fainga malolonga i Samoa. Tausini mali falitua ia upu whanaea upu le vavawa ii mali falitua ia whamadua ii good morning pea fo i Maria Akiau mai tau vi Filemoni motu lia yunga ya fatia lofa po vi fatia lofa mali falitua ia se yuli fale ula fatia lofa. Fionga ia vui niko la uofo malfaltua ia Molly, good morning Molly. Pea fo ifafangu le ala misa Paula Peng, Solomona, pule le alofi. Ia Felice Tautolo, sunga ia Felice Tautolo malfaltua malnofua alo. Pea fo ila fionga ia laufili a rona faingafa, mafuta mai New Zealand. Ia malo lava le soifua manuia, pea fo ifaltua malnofua alo. Olo manu usini malifaletua pia foi la fionga ia lilo fotua manu malifaletua ia baby Fred and good morning baby sioni se loti ese pia foi tupuola talainga ia papa wali i Paulo Yohane malitausi ia akenese good morning pia foi le uso ia muafiti ufiufi fina Livingstone awelua pi wiva fionga lifaletua ia Julia Moli pia foi ia le fionga ia Manu Zina Bert Joseph mali group atamahamo RJS talainga ya moe mahalo tani lutito pea fo ile tausi ya lua timutito sunga ya to alima pope male falitua ya fionga ya fai ai noa pope good morning Noa heni au tanga vaya mahalo so ifua manuia te otina matua tuala Maria Blakelock tina matua ya Silulu Elia good morning Silulu le fitalenga ya ngafo pula sa lua telemos male tausi ya Susana good morning pea fo itolo ngata amata fai Samuelu Avito male tausi tamama tua ya fai ngafa miskei eneliko mafuta mai New Zealand la upepa New Peleti sa wila sepulona fai ngafa le sisunga ya peni male falitua ya neta motunu mafuta mai Queentelani fa maoni akape male falitua ya fiangai Lofi posi ya moape ilua male tausi ya Rosita, tina matua ya pepe si itia epa, pea fo iseu maalo fereti funga, toa niko mafolorina, tio safa atonu ni umata, pea fo iatalina pati ole stawa, mau salafa, toa televiko malitina ya sawo viko,
tu au pepe yo se fasetema ma le faletua ia koleti sa ngala apelu se aso ma le faletua ia Celestina good morning pe fo ia afa mala au brown ma so e misa lo lane ma le faletua ia fa olioli ti le samaka pe fo i mafuta mai ia vau i Samoa o le fionga ia toa ma taio ia male ainga male no foalo ia manuia fa nga ta faonga ia maasi asinga fo i ainga i Samoa sa rice tawa fionga ia to sulu nga tau mati ia male faletua ia fa aumu elive misala au male faletua ia situila fa pia fo fionga ia nanai fa muina le ana tupfia ia male faletua la le ia monanu good morning pia fo ia sione maunga ma faletua ia Eloisa Samoa hai tang good morning Eloisa tau finga fui maono mal faletua ia Diane good morning pia fo itawa amitua na Felisi le tina ia Lisi amitua na Felisi pia fo i Lucy pa utalo se walunga ma le tina ia maliumai tau e tia ta afuasua ma le tau si ia Roini fa taitele lava le tusi mai fa manianga fa loto telefo ima fautua mai fo i me porkala menea me se lava wa fa manuia le atua i te ole tausi pe fo i loto Andorfi Johannes Tower tina matua ya eseta tamala fionga ya lolo matawama male fionga ya faletua ya ngafo se fulu pauri good morning talione vitale ma Caroline Ross tuile tufunga good morning fa muina po wesi tangi lima male faletua ya Tania tina matua ia sinale vai ana good morning pe fo yuli tavai good morning li faloa afa male ainga talainga ia le musunga uta brown male tausi ia tina good morning pe fo mafuta mau mai tupa vai lilingi mau monanu male tausi ia Marina male nofo ano ia manuia fo ia ale asia tu fo ina tu no amu ia fo o ko ia ka kele fo ia ko kupe fa pe fo ia le faltu ale tama matua ia malulupe malfaltua tina ale tama ia sa ilivao malfaltua ia prestene good morning pe fo i ulungia vai luanga se upule mafuta mai Hawaii ia ai mai se tama matua ia se yuli lango mafuta mai New Zealand fa talo fatu le nganga fa alo mai se pa anga uma le Mount Samoa vi inga le atua mafuta mai le o maua to swafa a le nganga fa alo ai nu e fata lo fatu ya te oto ia e mesere au mea rokoleanga i fa longo mai fa me vai la le aka i fuare kausanga fo le afua ko loko po kalamenge po le ale me ngasala po kalamenge ya oto ia fa mama to loto e ala le awato te toi feita mai fua ya ma wanei ia e mama nuia le atua ya oto vakun Clorox fa mama le ia ma spray ai loto pe wale mafai le ngang pa io le atua sina protein ma futa mai oi kala isetete ma lor so ifua manuia fa time ma futa mai arieta sa fiu fa tele ma futa mai fa pe fo fila mana mulipola ma futa mai New Zealand good morning ai nu ma lor so ifua manuia ya ol tausala nei taiao manuia po kalame blue heart tele lango ina le HRPP timu au vaatito ta lofa and good morning beautiful tausala tole foa and mat tole foa manuel po kalame neta ya fo love from Melbourne kado fai ya manuia fo ide le fucking auru ngai Melbourne ai foi wa ko fai ngumela tito Filemoni mulipola good morning na fionga tele foa fa pele sunga ya Michael blue heart tele lango ina le HRPP fiti sai feloi se yuli ta ya manuia ila wa fionga ta tole foa mal tausala ya ilinganoa ainu manuia por kalame neita ya blue heart lango ina le HRPP ti esesua so ifua manuia ito wa fionga le neita ya manuia fo ilo waso alo fangia le atua fa manuia ne fo fanga toi fono ya kopo ta ya manuia ainu uma tole foa pe ata no Mike ma lor so ifua ma lo funga due ya o to fionga ya ma lo fo tapu ai male on sai o faianga lava neita ya o ye de mo me waso fia o over fia
Ia mo ya kula au. Ki nganga kangi le alam ala mo inyamaka. Whaalua ke aura good morning mai uso. Ta lofa tau sala mo ta in u fa pere fio nga telefoa. Ia mare sunga ya mai ka lofa atu ne yaso. Manuia po kalame fa taitele lava whaalua. Ia manuia fo i ne yaso. Mo ke sita no to mau manuia le kirisimasi lua fio nga malu. Manuia po kalame God bless Blue Heart. Lango lango ina HRPP fa aftai. And my best Josia Leao fa taitele mafuta mai. Ina tala muti ta lofa malor soifua lua fionga fa taitele lava. Ruta tofilau fa tai mo fa manianga. Jo lui fa talofa atu swafa man malo Yesu Keriso. Neita ya fou ile tato mauta Samoa vi ingole tu fa taitio. Singalu leo ta fa taitele mo fa manianga. Susana misa se yuli ta avili ta lofa la wafionga tau salon mota fa pele fionga tu fascina to le foa tali ia mai malole tau tu atunu fia pe fa longolongo atu New Zealand ma wa pele o to malosi male loto tele tau tu aile atunu manuia po kalame fa taitele Susana manuia fo ile ama wai na atunu ona sa ilinga manuia isa pela yese ta lo falava to le foa main ata noa Mike manuia po kalame matangofie alo fatele atu wai kato New Zealand ya fa taitele oso ai lunga mea ko oso ngai lalo o ya o maile au masa puiti heni au tanga heni welese ta lofa and good morning families Maleifua mai Samoa Australia ma lo so ifua manuia malelang ma fa tai lua fionga tautua mo le atunu fa manuia le atua ya te olua God bless alofa atu ia o eu ati taritua ia ke masalonga susulonga moenga ngapo fua ile tautala mai fa penei ia to ya lulo ta ele mama funu mama maunguku uas manongi le ngai le taiau eu ati taritua ia ma kai ki o ka se upu ko ika me se no makua me se ko inga ya ka ika karu ko oso fa valvalia mai o fa karo ya ai malo le ona sai le mama le atunu nga le o mama poroka ele kuwa ye se avangoa pe sau fo i lunga i mo meo o maka langu moa ala langwa ngo maka e oso ye poroka ele ko kuwa nya avangoa ye tangatange ili wero fa mo pa wale al pokalame le mga miangi viwas mga le fiaola pokalame tau tu ai le malo le atunu o e fia le maot Samoa vi ingo le atua ia le ala wale lopo fe me wo e fata lofa ka lo fai mato o tusi no apio folinga ia le ko e oso mai ia se ko ai la lopo fe me le wanga ka ia o pelive se yuli morning post le foa and queen and uf of taitele Angela masoe ta ya manuia ila wafionga to le foa ata noa male tausala ai nu le mot Samoa vi ingole atua God bless you all manuia po kalame neita ya fa pe foi manuia po kalame neita ya fa pe foi le tali ya Mike fa taitele lava Angela e mafuta mai melpone tiosa Fatonu ni mata manuia po kalame beautiful and mala wa fionga to le foa ia fa taitele lava fionga ya to ifasisina broken tau hido good morning from Faala Palauli o ko back king sai ia malo lava so ifo manuia i la wa fionga to ifasina malo le on sa ile fa ngo fie sa ili na ole amiotonu ia tatou te whai alawa oe mea siri mai māloa iai lo wa miotonu. Tita tuala good morning ili nganoa māloa le tautua atunu i lo fionga, i lua fionga. Ai mai se le atali i tautua a wale. Awa le amana ia nā tangata lo to leanga i lo fatele atu. I oe sao le lei lava tita wha taitele. Taifo i le mafuta mai tatou pokalame. Ia pia la ngala veo leo Maleifua
Ia ti e se sua ngā fo ila au so aku ki a polo ma lol fa o toa praise the Lord i oe. Praise the Lord, hallelujah, amen. Nei tai au matangofi e ia oe e lewa wakuri aku i ol ki a polo. Georgina, Maria Georgina Welese, good morning dear Tausala, Mauta vi inga o le tua, manuia le ne yaso Lord bless, fatai, tifa fatia lofa, good morning. Ma lole ono sa i Tausala, blue heart e tele, ma le tapua inga, ia ma le se lau pasene, ia vi ia le atua tita, pe a fai o kei mea uma, ia fa fo i lava vi inga i le atua, ono olo nanga le ia tato tangata fa tau waa, Paula Siosi, manuia Krisimasi mo dua fionga matangofi el pokalame, e le misi fa longolongo atu i Samoa nei, God bless, fa taitele Paula, Felice Ioane ta alofa lau fionga manuia le pokalame, fa pia fo ile insinia o pokalame ya mai, manuia le aso fa pena fo i o tou, a kei, mua vai nuu ma lor so i fua i lua fionga, ma le tatou pokalame, ia fa taitele lava, to le fua i o mato o tusile nei tahe au, ui lava fo i ina tuaina a mata tatou pokalame, ia ai talo fai o loo faa, tari lava le malo le atunuu, ma fia ma futa tatou pokalame, ia ui lea i o lea lava tatou te iaso malo lo, te tuai lava ia a mata lava tatou pokalame, a o le nganga faa alo te le fua i le tuua i lalo le fatalo fatu la wafionga le tapa au fasisina, ua tu o tele e te tu lo wale mamalo Samoa, e le tae al tau pa ia mal tau malu ai fasanga tonu, ia i la tau o e lo to le anga le tapa au fasisina to le afoa, mai le fio anga o fasito o tai, to le afoa sa ia to le afoa le lua, fa ai u to le afoa. Anko wo so inko mea ai o sidi. Malone so fo male. Ona se o mai o lele o mafakalo. Ko yo lo so bali ese. Mea leo te le ngai o te le afoa te lo to mama. Nasi le tato watu no. Ia o te tari tonu fo ia i le wo mana e fa talo fa lo fionga le mai tai al mota. Ia fa pena fo ina sang fia fa na o le tua ni le tai au. Ia me se fo ia tato lava pa anga masani. Ia e fa malulua tu fo i le tato pasenga ni le tai au matango fie. Ia ua pe on fa malulua tu fo i le tamai tai al mota. Ina o tu langa fo ia le malo fia. Ia ona o le haso fia fo i. Ia sa fa tasi nisi fo i o pokalame. Ia ua le mo tato te masani e awal popole. Lua lea vai aso le malo loi tole foa. Ia lua foi vai aso la tato fia ai se teimi pule a tato pula teimi o mai tato tala pe fa pe fa tia me fo i se teimi tata no mai le fionga le a tata no te sa. Ia na nganga maulunga le ua tato mafuta. Ia na matosenga fo neta au ai nuu. Ia lo fatasi me felunga matosenga le sunga ia la karona fatalo fa me foi le pa ia silasi o tato pokalame o fa mawina lo na fatalo fai lunga penga fai langi ala le YouTube. Ia fa me fatalo fatu foi tau sala ia en Michael. Ia fa pia moto sa mompa anga uma. Ben si velo fiona tapa fasina to le fo fa tai la karona. Fa mawina fo e le fatalo fa. Amliu mai pautalo good morning to le fo na en Malo so fo mania mali mai. Tua il pokalam le tau malo nga lue lo fatele mo o to ia me se to pano fa tele lava mali mai pautalo ia fa pena foi pe perfecting fa mawina lo na fatalo foi lungo tato senga le YouTube me fatalo fatu to le fo ai nu mic ia fa pe foi ni ia so fo ni le li man via lava fa soa le fiona pa ia le tua sa uni mo le fai au le moto sa mo vi inga le tua ia lo le ia tato fai au le moto sa mo vi inga le tua ia le sunga ia e sa le ana ia o to le fo le fo ka ngole le fo ka o le ka o inu Lewa whakaika. le ai o maurunga kirenga mea o le kai langa sa e ti tali sini kai ia whaiao leila e le kaika whaiaonga yo e ti tali tasi lim talo falava in to le forma mak tau tua tunu man vi le aso fa moina lau
ko mengi lunga tatu senga eti ya pa pe foi ya alo soifua manuia eti ya mai pepi ya fretem ya malole usu fa maluai manuia foi e vanga alo fatu mo lua mano faalo manuia fa soa ya sione hai tanglo in matu senga in u talo falava soifua manuia no tau afionga tole fosunga in u sunga ya Mike le pa ia o le au whaafonga. Ia, o le pisi lava le te fi au tai au, ia malo lava le usai, malo foi wha malosi, malo foi le fefe. Ia, pe o le nganga lea, pinga lea, ain uri nei tai au. Pe fina le tato vainga lea, pe a whai tato whatalofa. E ika e lava le fidi me le whatalofa. La langa ika le fidi, ona ele o anga mai aku ngai. Ia na le saula ia le fai fale me anga mai aku ngai. Ia sau fa kama le anga mai, ia pe menga langa feto ai ma le povil kaya lava. Ia fa manua i me fatalo fa tato pasa pa anga masani te sili. Ia pe fo i Samoa fale tua Dr. Tule Epa nei oti sailele. Pa pe foi ali ma fale tua le HRPP te nane lau lango ta puainga ya me se foi tua a matua pa anga masani tupu tamali talofa ya mani fa talofa tina matua ya famaluai ya fa pe foi na fa talofa le felice matavale talofa lava ina o fiong tole foa ma tau pou ain u masunga ya Mike manguia le tato poklame aloha mai awai God bless you all. Ya, felice, famawina no fatalofa nei aso. A citazione na auru nai vautele, fatalofa atu na fionga tole fua fapea in usunga ya atatanoa fapea Mike, pa ia man mamalu pa anga, fatalofa atu fo il tete sili, ya olofa anga na mai o ilawa hat, ta mamtua ya pitone, ya me se foi a sofa, ya manato umalava, olofa penana yele group le atama matua. Fama popoina i tina ia citazione. Ia, fai mai ia pepi fete. Ai nu, au ale popole i ngaka. Awa ele kukusa lava makore foa wai. E kere nonga poko molonga mamlama. Sorry, koe kiki o sa. Koe kiki o sa vari esi. E kere mai don komengi fa pe ngako vai me do sa vari esi tole foa. Famaluai, ia fatalofa. Ole matu sengane na ai nu. Famawina foi la to fatalofa wa mele silinta wa ya tau le to singa le la to fatalofa e na ka ngole fa mau awai yo aso mai aso e na mai fule na tato fa nau ia mo fa nau tilo fatalofa sia o grandmother le fai me lunga po kala me aso la e fa penale nganga ia te hotel de fina le lo ye nganga finga le nga fa pia o whapea o lango a ole whase so ia, kuia ngā mea, ka ko wo le point, ka ko wo i le nganga o le whingaunga o le amia kongu, whingau fia, whingau i se mangia mo ka ko kungu, ka ki ese ngā mea whapea o langa whapawhainga, ka ko umare ko kongu i, ka ko umare ka ko ke kari kongu, o whinale o Dr. Tule Epa, mo le vanga whapawhai o le HRPP, e mangui ai Samoa, pe menga iei o le alai ko kongu i, au kanga ka umana malai mai fai fuanga le maria mai o sa yo fa mau ko mengi lunga ko pokalame ko per pokalame ia nga al mamalo le kungu la ko ke lango inga le bang fai le HPP ia mai le na ko via sa loko ai e le finga le sa lokonga ia mai fula ko ki ngai fula to finga ngalo mala to loto ia fango ngo foi nem kai nu o ki fango ngo ba na fango ngo ke lo ni malama ia pe le so swang ia ku ngar ko senga wan ko senga e se si ta di mesinga le mali ke do pel le mali ia ai nu ia oi por ia poa Aaron Salvation Board a Paulo fa tele lava mane mafuta mai fa tai foi mo fa manianga Christmas pa pe foi fale ali popo ali kamoe ia soifua manuia i lua fionga o loo eva atu i au kilani ia whaaftaitele manuia fo nei aso manuia fo ia whainga malolonga mtafaonga ia manatua fo ia ua sanga whaia aso malolo i tele ai fo i sala tiulia leifi whaaftaitele plu hate tele lango ai pea li tatou HRPP atalo ali ia manianga whaaftaitele
so i fua manuia i lau fionga fa manuia le atua lua por kalame matango fia fa aftaitele ata Elisabetta Maslin, Merry Christmas and Happy New Year. Maot Samoa vi ingo le atua manuia teleina le por kalame matango fio ni niaso fa aftai tapua inga Blue Heart le tausi a fea taita Swan fatalo fatu lo fionga inu fatalo fatu foi fionga ile tatu pokalame nei tai au matango fia fatalo fatu foi ya Mike matanoa malo lava tautu atu no ito sunga God bless you all Blue Heart tele ia fa mawina foi tato fatalofa ia vi ele limu fonoti fatuali talataina manuia le tausanga fou ia o lua malpokalame ia faafetaitele Julia le ifi so i fua manuia i lua fionga manuia le fiangai malpokalame faafetai tuala Maria Blakelock manuia le kirisimasi tausala le tapa au faasina le sunga ia mai manuia le pokalame alo faatu faafetaitele ia mata o tusina telefo ata tele yo se pese telefo at ne sauni mai fo tato maluta yao se wo manatua lava telefo le mea le mo le mea le ya valea mo le ya valea mai se lava tato watu no Samoa inisi o tangata o la to faia le mea o le ya fa valvalea Viti Smith tali faingofi tali ale ata faingofi morning ia faafetaitele lava Viti Smith ia na o matamata tole foi lunga le ala ata ia o te masani le lei i se tinalia tinalia malana fana on matunu e faapea lava winga o le tinalia e winga foi le faitala mali e ko kiki ape yo le mele o te faia tele fo e se la o e tu sai o te lo tu sa pe o fa tu sa fo ia te o mala fana o lai ka kala lava ia ila na fana o fainga me alofa ia o le me alofa la wa o mai nei mo le toaster ia o la hai fai le kala lo matua ia ila na fana ma e kele me o le kenga o le makongu o lo ainga le kama e ngofo ma le kenga o le makongu o la vai fai le tala lo matua ia ila na fana ma fai ma ia tosta ai le mai se kupe le mai se kupe bueno foi tato to le foi e na o le tautala na o ngutu lai alu o le nganga faafetai lai ale mea la wo fa no ai to le foi o ke le lopo ai le kanga ngofo ma o mai le toi au mai le tautala nga silo matua ku ilunga mo le ata mali o nga ko mengi e to okay foi ko mengi la ia walu ia ilunga I le ata le ola o isi wa fa le anga le tina ai le fa pe la le anga kingalia ele se kinga fia fa ikupe fo kingalia telefo o tina le sa fa ia onga la version tina ia so ia ma tausi ia na fa na le ia o te wa maliu vave ia le tama o tamait ia wa mai amata no le na mai lo matua lan fa na ni sila e so e manuia ai ngofo ia kenga le amalong ko ruai I le fale e fai le kaavani fe wa ia o le makongu ule ele se ainga fia ona le ainga le telefo o va ai ko mengi ai sole o o ke makua yo wofo ai ka ngaka nge ia ku o Samoa mo le meo le ia valea fa valea e wa ke ia wa la wa I fu si tina o me malia la valtina ia la fai la na ia fa nau e winga le mea rofa le toaster le au mai o le tala ma la fai le tala lo matua ala ko e ka mai ki ana ke pu e o la na ia la fa na wa telefo se ka ko ia ko mengi nunga I se ka fu ia se fa mo le vai ia ko ma fa pipi I numa ko mo au o ko ke fa le nga fu ai si a inga mala ko ma fainga malo ia e te doi ia te vai ai no o le social media vai alu lunga le social media pe pena le paise video pe papena ia na tango le lista ngata ko ekipi le akanga ko ave lunga ia pe la le tulanga fina le pe tulanga fano no final ona ia se
se a fina se whatanganga wako tina malana E whanau. E tango se tangata e whai e sanga TikTok po so se me whapena I lungo ni me whapena ia pe o le whanonoanga na ia ai so se mea na vea lungo le social media. Ia te tawana whai te tātou nanga le e open finga le a tono lai watu e te tinama mana i ona alo I se awala whena le mō lātou. Mō lātou wa ia. Ia e se fōri tilo le o tangata po le mamalu fo le tudu pe na fa sia ia inu ia e fa moni atu lava o te le te fa moni atu ai pe le tilo la tele na ia o isi foi tangata ia e o na foi mo fa ali e foi le vai o le si tangata a tonu foi na le o tangata na le te ta o nei o le ai valea ia ai tilo tangata fai mafofo ia wali ali foi ile ia le nganga mal va o le tangata longo vinga la atu asisi tu ia ole tu ilalo wai ia te wa ia so se mea lava tu lungai o ia e mana mia fo ia le bidi ai le tinapo le po no falo le la fa ngale ata le faila tala mari le po me finale ia na batu no le dunga tu silfa punga le no comments a se tala pina le mato ia fa la vela ia tu foi natanga ta mela le mana ia melia ia ole so e tangata len tu ue lunga po ai le na tu ilunga ia na avele ia le fasia ele se mete tu ele ata tu e pea ai ole mete tau fai ai nu ele tau na tu e au ne inko mengi na ngai e wala ia le option ko ole Facebook e fai ana ku ia ele se ko mengi pe tu se fale ia ele au ne ko mengi fa mole o paulava la no le YouTube ai nu mo tangata uma ia tu ula se me fa pena ia te langona I foi nale le fa no ono isi tangata wala to fa ia se wala finale pe e tawi masui ai poi pe ne foi ni me la to te fa no pa la to te le fie foi si tina ia te wa ia se a mama la vata to inu a mu ia loto mala to te lo atu le to e fi wa tangata loto pala e fa le angalo wata ma ia mau e tātou, lera whuri nai māsa nil whari tātou maru tai au whātoto maari e tātou. Au ne tātou an ma ia fuala pistia lau lang. Ai fo se whaaleanga e te oi. Ia, leo sau noa marita I tai siri au sa au mai e tātou. Laua maualo ai whale lang. Ia tele ai whale lang e tina hara o mau. Ia mau tangata. Ai ia te awa ia ainu. Ona ole mai tele le tupu nei. I le tele whina leo o manatu. Ia ele mwhain kanto e tātou lau langin me tele. Ia, pio tali atu nani umar whaotele moni leilo sau noanga. No, mai, ia, mai se vi ingo le atua tātou te mafutai, so lo mal tātou marutai au, tapena ina le fionga tapa au fatsina, ia to le fua.
Tolu minute ua te ai nei le intu lae valu sini au sitalia. Tole foa ia manuia le malu tai au. Avanoa, ia o le tātou pokalame foi nei o le tātou malu whalanganga nei tai au. Ia o le tau nei, o le tai au le asolusu malvalo te sema, le lua afe, lua sumalua. Le o tātou whalongonongo pe vivi inga o le Krismasi o le pepe fau. Ia, le o futua, fia, patu sono na tolu aso ne matua Yesu. Tasi lua tolu, ia amata mai lava i le aso sa, aso ngofua, ia aso lua, ia lawa wha, no me nei, ia wha pena lava na tupu a Yesu, ili tinga inga lava sesi, pa tupu Yesu, e tupu lava Yesu longo vinga, e tupu lava lau le lei, a whaia e te le lei, e tupu pe lau le lei, se yo na te le lava lau le lei, ia wha pena whaina susulu atu le na lei, ta lai atu lista ngata, tatou wō le lei ne tausanga, le la whaiu, ia amata le tatou tausanga fōu. O le urutala la mo tatou ni nei aso, o Yesu, o le atua. Jesus is God. O Yesu, o le atua. I la tatou, a mai ei fo i se manatu ia tatou iloa, le lei ma mauti noa le lei, o Yesu, o le atua. Ioi. Ia, tu lo mafofau, la tatou tanoa i le urutala o Yesu o le atua. O tatou tusi whai tau mo mai lea i le tusi mua Ioane, lona matapu mua, a matan whai tauina mai i le whai upu a lima, whangata mai se furu, ona toe si i lea i lona matapu e lua, a mata mai le whai mua e whangata mai le lua, le tusi a Ioane, whamole en upe, whaina e whangaina le whiongpa ia le atua ne tai au. O le nei fo i le whiau na mātou whaanongolongo ai mai a te ia. O mātou whailo atu ai fo i a te o tou. O le malama lava le atua. Ai ele ai lava se pouli uli o i a te ia. A whai tātou te whai atu. O tātou mafuta whaatasi mai ia. Ai e savali toto i... A e savavali i tātou i le po... A e savavali i tātou i le pouli uli. Ua tātou pepelo ai. O tātou le whaia fo i le upomoni. Ai a whai tātou te savavali i le malamalama. Whaapei ona iai o ia i le malamalama. Ona tātou mafuta whaatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto fo i o Yesu ke riso lo nalo. E whaamamai nai i tātou. E whaamamai nai i tātou i angasala umalava. A whai tātou te whaapea. E le ai sa tātou a masala, ua se ai i tātou ia i tātou, e le o i te tonu ia te i tātou le upomoni. Ai a whai tātou te tau atu a tātou a masala, e wha maoni o ia, male ami o tonu, e wha maangalo ai a tātou a masala, ma wha mamai a i tātou ia mio le tonu umalawa. Pe a whai tātou te whaapea, tātou te le ia masala, wa tātou whai ai o ia mapepelo, e le o i totonu ia te i tātou la nā fionga. Taisi i le lua, alo na whai mua whangata me le lua, whamole ainu. Sia o whana ue, o te tusi atu nei mea ia te o tou, ina ne ia ngasala o tou, pe a whai fo i ea ngasala se tasi, o ia te i tātou le whautua i luma o le tama o Yesu ke riso lea, o lea mi o tonu, o le tongi o la foi o ia mo tātou a ngasala, e le ngata foi a tātou, ai atoa foi ma ngasala le lalolangi umalava. Ia whamanuia le tua, i le whaetawina o lana fionga, au whaalongolongo lona nuu ni nei tai au. O le manatu au la, o Yesu o le malama o le atua, po o Yesu o le malama ia. O le tātou manatu au na. O Yesu o le malama o le atua. Po o Yesu o le malama ia. Ia al tātou urutala. Pina whina nei jai. O Yesu o le atua. Jesus is God. E tu whaatasi la meia tātou mawhauwhau ai. Se awala whaafai ngofi ai anu tātou malama i le nganga o le tātou maru tai au.
Toi whaafo'i pe toi whamanatu atu fo'i le tātou mawhtanga, le tātou malu tai au i le aso ananafi. Ai mua foi ona o toi whaatalofa te fo suafa man malo, suafa man malo le tātou ali i toi tu man malo i sukiriso ni tai au fo, ia le Maleifua mai, whanunga le lei o Samoa i tupu mai, ai mese le au au sina ta mama tina matua, uso matu whawhine ia keliso, le mamalo, le paia la silasi o le au whafonga i lei tu o lau langi, taina ne fo i le loa o paanga masani o le tātou maota o Samoa vi inga o le tua, ia tātou te maua pēa tātou le alofa tu noa, ma le alofa ma le manuia mai le tua, le tamā atua ma keliso Iesu lo tātou ali. Ai tātou te le se atu lai tātou malu tai au mo le nei tai au, na o sina wha amanatu pupu lava le tātou malu tai au le aso na nafi. Le aso lea le aso lusu fito te se malua fe ma le lua, o le tātou talan wha apea ua liu tino tangata le atua, ua liu tino tangata le atua, ma ia whamaruru atu Mike, se me se pese ngā whamamole, se tau fix lava le tātou whamamole. Whaftai lava ainu
Ia, lea ua toe whamarurua tu fo i le motusia Papuasei i le tātou Polo Kalame, ia, me se fo i le tātou Facebook, ia, lea ua siake atu le insinia, ia, wei fo le tangata o tau whai e Polo Kal tātou Facebook, lea ua ngai le tātou malu tai au, whaleanganga, e whamarurua tu le tātou sengai ni un nai tua le vai, ia, lea ua toe vai atu leo toe o la mar tātou Facebook, al tātou YouTube, ia le lava sa te vavai atu lai o la mai lava tātou YouTube, ia tātou si ile vi inga ma le whawhtai le tua, e se lava wala le tua, ia lo a mata tātou maru tai au, ia e oso mai nole ali e laulangi tonu, ia wo mana whaitawina le tātou tus whaitau, pe na whaitawina le Ioane mua, ia au le namta upu mua na whaipai lima le se furu, na to e si ile i lungo le tātou tus whaitau, i le mta upu e lua, alona whai mua, pa ngata mai i le lua. Ia whamaina o tātus whaitau le nei fo i le whiau na mātou whanonongo ai mai ia te ia, o mātou whailo atu fo i ia te o tō, o le malama lava o le atua, ai le ai lava se pōri uli o ia te ia. A whai fo i o te whai atu ua tātou mā futa whatasi mai ia, ai sa wari tātou le pōri uli, o tātou pepelo ai, o tātou le whaia fo i le upumoni, ai a whai fo i tātou te sawa wari le malama, whapei ona iai o ia le malama, o na tātou mafuta whaatasi lea o le tasi ma le tasi, o le toto fo'i o Yesu Keliso no na alo, e whaama mai na ai tātou i anga sala umalava. A whai foi tātou te whaapea, e le ai sa tātou ang sala, ua se ai i tātou ia i tātou, e leo i tono ia i tātou le upumoni. A whai foi tātou te tauatu a tātou ang sala, e whaamaoni o ia, ma le ami o tonu e whamangalo ai tātou ang sala, ma whamamama ia i tātou, le ami o tonu umalava. Pe a whai foi tātou te whapea, tātou te lea ang sala, o tātou whai atu o ia ma pepelo, e lo i tonu ia i tātou lana fionga. To e si le tus whai tau le lua Ioane, ia alona whai upu mua, sia o whana ue, o te tusi atu nei mea ia te o tau, ina nei anga sala o tau, pe a whai fo i anga sala se tasi o ia i tātou le whautua o Yesu Keliso lea o lea mio tonu. Ia lona whai upe lua o le tongi ola foi o ia mo a tātou wanga sala e le ngata fo ia i tātou ai a toa fo i manga sala le lalo langi uma. Ia o le afiong pa ia na le tua lo pa pena o na mai siata tātou te mata ai pe whaafonga e foi pe mai moa e foi i lo mafau i le nganga o Yesu o le atua. Ar tātou manatu au pe na ngata mai e le tātou pina le tātou whaasoa o Yesu o le malama o le atua po Yesu o le malama ia. Nango winga la e le leia le mataupule tātou iai, tātou tatanoa fo i mua, sa tātou tatanoa le tātou mataupu taluai, ia le liu tino tangata le upu. Man manatu wao o Yesu, o le upu fo i o le ola, po Yesu o le ola. O le whanau mai o Yesu le aso Krismasi, o le liu tino tangata lea o le upu. Po le mata i sau, le ata mai, le sila fia o le atua foa, whapeo na ia foa ai ma whaia le langi ma laulangi e ala i ana whitalainga. Whape ia malama ia o na malama ia lea. O le upu fo ina whaia e le atua mea o Yesu le upu fo i o le ola, po o Yesu fo i le ola o le moni mau. Whamai o ane mo le au keisiano mai tātou ia tātou talia le upu, a wā o ia o le ola, wa o sau ina ia lātou maua le ola, ia maua atili ai lava, lo whamawina lea i le Ioane se fulu, a lona whai upu se fulu. O le ai o inga, ma le tatalo Ioane mo keisiano ma o lo fia pē le upumoni le atua, ia tali tonuina, ma bea lātou mori mau wha atua ina, ma le wha maoni, e sanga wha maalosia atili e pē le loto tali tono tangata ia Yesu, le upu ma le ola. O le naunauta inga Ioane, ia matua tali tonu, pe tali tonu ina Yesu e tangata o ia o le ola, wha pei o i lātou o le au so.
Wa sa lātou whaalongo iai, sa lātou wawai, ma mata I mea na whaia I Iesu. Sa whetā ngofi fōi I lātou lima iai. Me lea Samoa, tātou talitonu nei loa whāpeo na ngani mai o ane, ia tātou talitonu whāpeo na talitonu ina Iesu ona so. Ia o le tātou malu tai au le nā a le aso na nafi, fo na misi, ia o nā se manatu na saia nafi, lea lau tātou se mai le tai au nei. O le tai au nei la leo whautala o Iesu o le atua. Jesus is God, ia po tātou manatu au o Iesu o le malama o le atua, po o Iesu o le malama o ia. O Iesu o le atua, fa mea o le matau sili po le whaatumtumunga le nā o le manatu ma le talitonunga atoa I Ioane winga ia Iesu. O Iesu o le atua lava ia, o Iesu foi o le malama o le atua, lea na ia whai mai, o lea na ia whai mea le Ioane se fulu, alona whai upa tolu se fulu, whapea mai, o au nei ma le tamā tasi lava I maua. O au nei ma le tamā tasi lava I maua. Whai mai leo le Ioane mua, alona whai mua. Sai le amatanga le upu, sai I le atua le upu, o le atua fo'i le upu. Pio I tau whamanatu ma whawala mai eu tātou tanuanga ma tātou whāsoa. I le Ioane se furu whai upu tolu se furu mai. O au nei ma le tamā tasi lava I maua. Nonga winga o Iesu o le tamā tasi lava I laua. Ia, le tātou taitonunga o le tasi tolu pa ia. A whai mai lo le Ioane mua nona whai mua whai mai. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo'i le upu. Whamausali mai Filipi lua o lona whai upu 5 whaangata mane ono. Ia o tau fo'i le nei manatu o ia o ke liso Iesu. O le sa winga whaatasi ma le atua. E le manatu ia o se mea mau I lona tūlanga tutusa ma le atua. O nai mau I titi nā whaamausali nā tili ai, lau soifua whaleanganga o Iesu o le atua lava ia. Manaia tātou te mawhau whauwai. Aua nei whaatai alunga le tātou iloa o mea nei. Wa o mea nei. O ni amanga tau ia tātou te tōtoi tono tātou whatu ia ola. Walmanu ia tātou ainga. O le manatu wau whai mai o Iesu o le malama o le atua. Po Iesu o le malama o ia. O le Ioane mua, alon tau mua whai po 5. O le nei fo'i le whiau na mātou whanongolongo ai. Mai ia te ia, ua mātou whai lo atu fo'i ia te o tau. O le malama lava le atua, ai le ai lava se pōri uli o ia te ia. O le malama o le atua, ua whaaria lava lea ala ia Iesu. Whetalai fo'i Iesu, o au nei o le malama o le lalolangi, o le muli mai ia te au, e le savali o ia I le pōri uli. Ai ia te ia le malama o le ola, le whamawina tonu o le Ioane valu o non whai upasuma lua o le fasili. O le ale mea tupu le tangata e le savali le malama whaapeo na whaali, pe whaalia le atua ala ia Iesu. O le fasili na. O le tali, o le savali tau toa I whaapeo tau waso, ua tātou savavali le pongsa, po o le pōli uli whaapeo le tau waso, a wāua tātou le talia Iesu o le malama, yo tātou mata ma o tātou wala uma. Wa tātou le mafuta whaatasi ma Iesu, wa tātou usiusta ia Iesu, malona finangalo ia whaia lava na o mea le rei. Whai whai upoe ono, a whai tau te whai atu, ua tātou mafuta whaatasi ma ia, ai sawa vali tātou I le pōri uli, ua tātou pe pelo ai, ua tātou le whaia fōi le upumoni, o lo tātou sawa vali I le pōri uli le taiminei, o lo tātou pe pelo lea I le ali. A ua loa on tātou I loa ma mana malama le tala le lei, wa lewa on tātou whaalongo, ma mau whaatasi ma ke liso, talu na o tau soifua ma uola mai. Pei tai, tātou te le o mauti noa le lei ma tātou nuina ke riso
Yo tātou tangata I le tele o aso mo taimi. O le ar tātou mea le whai. O lo tātou pe peloina le atua. Tātou o ese mai I le pōliuli ai tātou whao ngā le malamlama o Yesu tātou te savavani ai. Ioi. Whameni whai upai fitu. Ai a whai fo I tātou te savavani le malamlama wha peo nei ai o ia le malamlama o na tātou mafuta wha tasi ai lea o le tasi ma le tasi o le toto fo o Yesu ke liso lo na alo e wha mama ina ai tātou anga sala umalava. O le tāua le nei po le tāua le nā o le savavani le malamlama. E mau e tātou le mafuta whaatasi maia o a tātou uso tangata a wā o le mafutanga o lo suluia e le malamalama o kiliso. O le mafutanga fo e mau ai fo e tātou le loto fe whaamanga loai. Ma whaamamai nai a tātou wangsala I le toto pa ia o Yesu kiliso lo tātou o lii ma le whaola. O lo tātou le savavali ai I le malamalama. O lona winga ua tātou le mo mia Yesu le malamalama. Ua tātou savavali le pōliuli. Ona tau ai lea I tātou o tangata pepelo. Aisea, a wā ua loa ona iai Yesu le neila langi ai mese lava Samoa ma ona tangata. Ua lewa na sulungia e le malamalama o Yesu malana tala le lei. Ua tātou pepelo. Ua tātou angasala a wā ua lewa on tātou wola I lalo le tala le lei. Ai tātou te leo whao ngā ina, ma le mauti noa. O Yesu ro tātou manamlama ma le tātou wola. O lo tātou pepelo o tātou angasalai. Ai o tātou whaapea ifo I o tātou loto. E le ai sa tātou angasala. O lona winga e leo soifua ke riso I tu tonu ia I tātou. O tu tonu o tātou loto. O le whai pai walu whai mai, a whai tātou te whaapea, e le ai sa tātou angasala, wa se ai tātou ia I tātou, e leo I tonu ia te I tātou le upumoni. Whai mai le whai upu iwa, ai a whai tātou te tauatu a tātou angasala, e whaamahoni o ia, ma le ami o tonu, e whaamangalo ai a tātou angasala, ma whaamama mai ia I tātou, e ui, I le ami o le tonu, ia o le ua ufiufi lana soli tu la fono e le manuia o ia. A o le ua whaali ma la fuaina na soli tu la fono e alo whangia o ia. Neta ua le whata oto e lua sumalvalu ono na whai upu e se furu mai tolu. O le whai upu e se furu, pe a whai tātou te whaapea tātou te le angasala. Ua tātou whai o ia ma pepelo. E lo I to tonu ia te tātou la na fionga. E na o le atua e nofo salai pe ang salai le tangata. Pe a whai tātou te manatu ifo mwha pe a tātou te leang sala I le atua. Lona winga o tātou tuwai I le atua o la e pepelo. Ola. Kau kia. E te tau on tātou matua whai te lava I upu tātou te tautalai. O lo tātou tua ina o le atua e pepelo. O lo tātou tua ina lava lea o le anganga pa ia. Whai mai le mātai o suma le lua lona whai upa torsu mai tasi. O le melea o te whai atu ai a te o tou. O anga sala uma ma upu whai e whaamangalo ia I tangata. A o le whai le anganga e le whaamangaloina lea I tangata. O le matau tia ma le onga po o mea e au pito I sili lea o na whaingata I le tangata. Pe a whai ai anga sala I le tangata. Wa e le loa le lei e le tangata po le a le tu inga anga sala lea e anga salai. Lea la olo au mai ai le lapta inga ma losi mai le whai upo muli e lua o le tātou tusi whai tau ni nei tai au I a Ioane mua alon tau pe lua le whai mua e whangata mane lua. Whai mai le whai mua sia u whana ue o te tusi atu nei mea ia te o tou. Ina nei anga sala o tou, pe a whaifo e anga sala se tasi o ia I tātou le whautua o Yesu ke liso lea, le ami o tonu. Whaiupe lua, o le tongi ola foi o ia mo a tātou ang sala, e le ngata foi a tātou, ai a toa foi manga sala ale lalo langi uma. Ya, me rea
tamā ma tina mātua ma nau whaafonga le nei tai au, o le tātou whaasoa le nā, o le whaamoe moe, o le laulaunga, po le whainga, po le mai fo ia Yesu, e le atua mo i tātou whaapei on tātou whaamanatu nai, le aso soifua mai o Keliso. Ina ia aua ne ia noa tātou ma le iai o le malamalama. O le malamalama mua lava na maua e le tangata ina ua whatua whanau mai o ia mai le manawa o lona tina. O le malamalama lona lua o Yesu Keliso lea, mua bea iai e le atua lona malamalama e sawa vali ai lana whanau. Ina ia aua ne i tautu wai, pe tautu wai le tātou savaringa whaapei o se tawaso. Ia, e le tau milimili ina whaupu, ia pe whau upu o le whionga paia le atua. O a whionga paia fo e le atua na au mai e le atua mō tangata uma. E le au mai e tāwhiofi pena nā, ia awane i langoina pe folo ina atu e tangata. O le pesili tu sao malo tātou foafoanga, o le tātou mālo po le whainga mālo o le fast, o lo pule nei tātou ma le sawa, o le whainga mālo o sawa vali le maramlama, o le whainga mālo e le o sawa vali le maramlama mai le tua. A po lava lātou te loa me umalava, lātou te le o sawa vali le maramlama o le tua. Tā lofa ia Samoa, malona mālo, na au mai ai e le atua le maramlama whapeo na valo ia e nā whanua e na ia savavali e tātou. Au le nei wa lātou filifili e savavali le pongsa po le pōri uli. Na au mai e le atua lo na halo pele o Yesu Keliso le atua lava lea i Samoa e na ia savavali ai lana whanau i se ola fo. O se ola fo i a Keliso. E o atu ai tangata Samoa i le ola e whapavau. Mea lea ta māma tina mātua Samoa e lea tunu pele o le tātou mālo po le whainga mālo o le fast o loo taita ina nei tātou loo whaia lava lo lātou i loa. O lo lātou whaafoina le mālo Samoa i ni whainga a le pōri uli po le pongi sā. O le mālo wa lātou aviseina le malamalama e whaavai le atua Samoa. A e whaongalo lātou lava i loa wha le lalo langi nei. O le ala po le whaapongai lea, o lea ua whaingoa ai, o le mālo soli whaavai to e soli tu la fono. Wa lava le nā e tauai i tangata o mālo laulangi, o le mālo Samoa, lea o lo taita ina e le malamalama o lea tua po ke risa fo. O lo taita ina e tangata soli whaavai to e soli tu la fono, o tangata sa ta tau na whale pui, a lea lava e sa loto e pu lea Samoa. E ala i le talepe ma le sanga talepe pea o tu la fono. Lona winga o le mālo o Satani. A wā o lo whanga yo inga po whaafoina i whainga le pōri uri. O whainga ia e matua le ai mani winga wha le atua malana mi tonu o atangia po sulu mai ai. Wana o mea matanga ma le whaalu maluma lo la tau whaia pea ai meise le fitai iai ma whainga onga lalo langi nei. Po le o langa nei. O le whainga malo le nei o mauti no ai e leo sawa vali le mala malama o le ali. O se whainga malo pe pelo mai le vaai wha le anganga. O se whainga malo loto le mamā ma le ai o se loto wha mangalo mai le vaai wha le mata upu sili. O le whainga malo e oa tele i le pepelo to e tango vale o na tai. Ai sea a wā o le whainga mālo o le HRPP sa while muai sa muai tausanga 5 sumalvaru o tonai sa wavali le malama o le li. Sa whaonga le whaavai o sa moa o loa lala ma whio ai le li. O le whaapongai le nā o le manuia tele o le pūlenga ma le taita inga sa moa i lalo le HRPP. O le mafuanga mua le nā ua le manuiai o tau le pule malosi. O le tūlanga ma le mafuanga lona lua o ta ua ai le tō whainga mālo o le pepelo. La auli fia me tuala o lo afoa papali i ma se pau le atinuu ma whaipu le uma o le fas o Yesu ua leva ona i Samoa
ai le i o mai le whaake makalasi. Le mea nai te tauna si le fia le tātou whainga mālo, ma tu i to tonu o lātou mawhawhau, ua lewa na ia Iesu, ai le i o atu le whaake makalasi. O Iesu, ua lewa na i Samoa, ai tau te lei fōua le mālo o Samoa mai le HPP, tasi nā mea haon tō manatua. Ai se au o tau le tari ai Iesu le malama e taitaina ai, i o tātou whainga mālo whaapei o na whaia le HPP. O le fesiri nā mo o tō. O nisi nā o mafuanga po whaapongai o ta ua ai le tō whainga mālo o le pepelo. E tu sai mo le fionga paia le atua e le nei tai au. Le anta tu whaitawinga le fionga paia le atua e tu tusa lei whautuanga ia Ioane. Tusa le mau a Ioane. O lo so swani mai ai tātou. Ia tātou loa ai me le tupu le tātou whainga mālo. O le winga o le pepelo, e le o iai ke liso i te tonu iati o tau. O le winga nā le upu pepelo. Ia whawhainga o fianto manatuna ina, e le o iai ke liso i te tonu iati o tau. E le o iai le upu moni i te tonu iati o tau, ma le tau whainga mālo. O sisi nā engo po sisi nā tuli manu e te tilo e te malama i le winga o le upu pepelo. Nā o upu pepelo lava, ma le wha alo lava i le awhionga i le tamaita i pale mia o fia me Naomi, la uli, polota i vau, tuala pon whaasio pa pali i masipau, olo a foa wa ai, ma whaipule uma le whaaso. O tau o whanau le pepelo, o tau o tangata moni, o tangata pepelo ma le angasala. O le ai ma se tasi e le pepelo, fua fo i le nā le tau pepelo, o le nā ua mau atu ai nai whai pule o tu u le ota, bena ale, ma mou, pu e mai. Talo whai nai whai pule o le HRPP, ua se e atu i o tau pepelo, ona o wholofolanga pepelo na whai iai. O le whaanoanoanga tele o le maota Samoa vi ingo le tua, ona ua silingia tali i seu, se swinga malia o le tau whainga malo mai le tūlanga leanga ma le matanga e se tūlanga alo ia ma le lelei. Ua whaatele leina po ua matua vevesi le tātou atunu i le oi ma le pangātia o le atunu ai tau te le kea, tau te le manatu ma mawha iai. O lo whai pēa lo tau ta whaongo i waalele, where lei solo i tupe o tangata Samoa. Au le la lava o le aini aniani tono si o tātou atunu. Mana tua le whaapongai moni lava le ua whaasalaina ai le nei whainga mālo e le atua. Ia si tu lou lava le ngana Samoa o le po'u ua avea mapapala. O le tautou pepelo la auli i lona i ngoa i lungo le tuspa ia ua avea lea mapapala. O le soli tu la whano lea ma le mea le nana whaia e la auli o le tautou pepelo. O le po'u le nā ua papala. O le fefe ma le ai o se manatu a la auli i lana tautonga lea na whaia. O lea matua wha te tele ina ai le fefe pepelo. O nā matua le fefe lava la auli pepelo. E o mai lava la i le teimi nei o lo ia taita ina ai le whainga mālo sori whawai to e sori tu la fono. Matua le ai lava se ma se fefe o le ne tangata o la auli. E matua ofo i lava le mawhau ma le loto, ona o le mauti noa o le angsala, sori whawai, to e sori tu la fono, ai le ai lava mase popole i ai. A o lea wa tai nei le fast, to e tai le malo. O la auli o le palembia o Samoa e leo fia me. A wa o le fast o la auli ana. A o fia me matuala o tangata tuto tasi. O le whawhainga tā lea o na maua se vai fo le ngase a malo i sio tātou atunu. O na o le tangata le nei o la oli, o le matua le kea lava i le atua, ma ana me whai a Samoa, ma ona tangata. Me le Samoa e, o le whaasalanga o lo whea ngai nei ma la oli, o le toi tali tonuina lea e se tangata. Po lea lava se mea sao ma le moni e tau talai la auli,
e le o tau e tali tono i ai se isi, pangana i lava tu o an si i ma le ota ma vena ale, ma mau upu e pu e mai. Ia lauli, o le fautuanga ma se tua lalo ma losi le nei mo oe. O oe o se tangata wha maulunga to e le ma fau tele ma malo ta ma tina ai me se tangata ma tutua. Tele e te tawai le wha aloalo. Ua whaifoi oe ma wha e inga leanga i tupulanga Samoa mo a tai au. O lou pepelo, o lou tautala i mea pepelo, wha atasi ai ma lou wha atupuina o ma sainga iuso a inga manu, o mea ia o pito i sili o na ino sia e le ali. A o le sili o na leanga, ma tua mafia fia, ma pua ngā tia le atunu, o na o lau whainga ma lo lauri. E lo iai le atua i lau whainga ma lo leanga, o lo e ulangia pea le atua. Ma ai foi oe le ulangia e sa tiu o le atua. E le ngata i lona tale peina o le whaavai, ai lona alu fuha lea tau ta tala le mautafono, e le ai masana pisi nisi o iai. Pe au foi iai so na malosi wha masina sili. Tasi lava le mea na whai e sa tiu o le wha vale valea. Lea la na o mai ai lo ia ma wha masino mai fafo tau sao loa iai lo na wha vale valea le nofo ma tofi to matanora. O le nau a mata o na awai mai o na malaia i lona wha fia toa ma lona wha fia poto. E le ese mai la oe ma le winga wha sausilia na wha alia e sa tiu. A whai e whenua i solo i le lalolangi e tauta pēne moto Samoa maana po kalame i alu mo mua e whai o ko nginga maula e ina ia whamatala atu le ana whamatala atu na nafi ma tusi le lei o le soli whaavae to e soli tulafono i lumo o lo mua auru. Se le lei lo fusiua mu nanu ula whaato whamai loa lea i le moto Samoa vi ingo le atua. Me le lauli mo ovalo unangi eina o le atua. Mea whapena lauli e leo vā mau lava mala ma lau sunga. Wa e fia atua tele. E ei lava mea po o whaile oilo e mua mai e te ilo ai wa lata mai le vai vaa. E ora tato manu tai hao na tatou auone o tatou fefefe e tā lai le amia tono le atua. Tatou wala lofa le tatou atunu pele o Samoa. Le anga ne nā mai whaapitoa ai le awhionga pa ia le atua o lo iai na nā amia tono mo i tatou o aso whapenei. Wa tatou iloa tatou tula fono wa le malu wa malepe le tatou whaavai. Ai whaftai le whionga pa ia le atua o lo maua mai i kopi le tatou whaavai. Tatou te sava vali ai. Se o ina sa whaftai no mo le vanoa whamanuia le atua le tatou mawhtanga ia uluna na upu to tono o loto ma anganga o le au whaafonga e mese tamama tina e onga nepo kalame whaftai lava. Alo, tai lawa whionga le tapa au whaasina to le afoa. Ia, ona o le tatou malu tai au, le nei tai au. Ia, whamanuia tele le atua ma. Fo i pia ia le maui tele, ia wa fo i le malu tai au. Ia, ia i le atua, ia sanga whaafonga mai fo i le nei tamama tina mātua. Ia whamalulua te fo i tatou malu tai au, tau amata. Ia ai pe mai loa ma le mātou Facebook. Ia le ana o toe musu toe ato le fo. Ia se i tō tā ofi le malu tai au. E fia whaalongolongo fo i le mātou au tusi ma le mātou au whaafonga i lungo le YouTube i le malu tai au. Ia le alau toe maua mai, ia le o tātou toe whaatasi. Ia vi ia i le atua le nei tai au. Ia fo i whaana, ia fo i upu ti mai. Ia o upu lava o le alofa. No maua pēr le avanoa. Whaile le ia i le tātou mālo whialwhani. Maua le whialwhani o lai tū, le whai ngā mālo. Maua fo i le whialwhani. E whialwhani ai matuila epa, ma le maenga wha au whai. E pui ia ia tau a tangata Samoa. Ia ai, o la asanga whai ia i whia, nei le whialwhani. Ia le mea lea leina tu ia tu pēr le maut Samoa vi ingo le atua.
Matu mau e tele mai le afionga pa ia le atua. Ia pe talia ina pe le talia ina. A o le mea sili wa uma o na wha leo le fina ngalo le atua mo Samoa. Ia maua le whaero whani. Fe wha maa ngano ai. Ma ia o le tū la fono e fina. E fia ia i le atua. Ia ai. Mai. Tole fo? I maloa whaftai fua e nu. I le nganga maulunga. O ne tātou malu tai awa e nu. Ia tatu mai le aso lea na whapena na whasalai nai a tule epa. Ia Dr. Tule epa ma le hero ia lale pule. Ia le aso ni na amatai. Ia na whai atu le tātou vaenga whai al whas. Tātou whiangai ma le atua. Le ala lea e tātou Savavali. O tātou au na le atua tātou Savavali. Le aftata amatan tātou uo tu le o onga. Le tā ua o le whionga pa ia le atua tātou te tapsa ai. Whaftai tele ai nu na usina whamanatu. Ia, mai se vi inga o le atua tātou to vai fo le manu tai au, ia tātou a ngai fo i le Samoa le ata noa te sa. Ia, le o tula i mai le tātou taimi, tau sifunu ma le wha minute o na tāle o le itu laiva i sini au se tālia le vi ingo le atua no tau whaafonga mai ai, pesenga o le kirisimasi, langi ina le au whai pese katoliko mai tau fusi telefon. Ia taluai le wa mafuta mai le ata noa te sā, i lunga o le tātou wana ata, le anganga whaaloalo i whaafeiloa i fo i le fionga i le ata noa le tele sā Crichton, i le nei tū lau le tai au, ma lo le soifua manuia ata noa, ma lo le malanga le folau i langi ma lo fo i le tautu atu nuu. Ata noa mo mai. I le mo mana whaatara whaatara nu, ia sa mo mai. Ia, ole lei, ia, okay.
ia faafetaila vai lenei foʻi taeao matagofie a lausuga anu faatalo patu ia foʻi le liu tatou feiloaʻi ma lenei taeao lau suga anu faapena foʻi lau afioga tolafoa ma le suga iā mai ia faamalo i le soifua i lenei taeao i le lofa ma le agalelei o le tapau le lagi faapena foʻi ona faatalofa atu ia mai Samoa nei ia i le paia mauluga o lo tatou atunuu e le ngata i mātua o tamā matina mātutua ia o le laweloa o le tātou tino ia i au se tālia ia maso se tapa o le neira langi o lo maua mai ai e tātou whāsala mai i le me fo i tae au whātalo whātu fo ia tō o lo whāpenao na whātasi mai ia i lunga le polkalame le nei tae au ia i lunga o penga tawhailang le YouTube ia ma le api o fōringa ia vi pea le lofa ma le angalelei o le tua wa no fo i nei aso tātou wheilo ia i le langi e mamā ma le soifua maua ia a o whanga solo pea ia le ne fo i tu langi o le o lo lala ma papa o i le tō tele o i tātou ia i le whātel tali e tu fo i le taungo mai ia o le aso pa ai u fo i o le nei tau sanga lua afe lua te le mea le tutupu ia e whaakitai pēa i le atua i lona lofa malona ngalilei. Ia le ua te mai lo tō soifua ai o so mātou ola. Ia ili ne foi vaenga o le tau whai uiunga. Ia o le tau sanga pēo na tātou savali e dei. Ia whaatalo whatu ai no o mana o fionga tole a fōa. I le suafa manu malolo tātou o li whaole le nei tae au mātango fia i Samoa nei. Ia o te talitonu e whapena foi o tau ia i au se tālia. Ia maso se vaenga o lo mwhai o na ua mai e tātou whaasala longa le nei tae au an uma tole a fōa. Ia, tātou tau whai whamalo i le alofa ma le anga leo le atua. Fionga le ata noa le te sa Crichton. Ia o tātou au lia fia fo ini nei. Aso, le aso lua se fonu ma le valune. Toi tolu a aso, ia uma atu fo ini nei tau sanga. Ata noa le te sa. Ia e moni lama fo ia e vāvala lata le tae au ma le afiafi. Ia a olo ia i fo i le maatui ma le maangao e ono faa. La vea a ao ai le fo launga le mamalo le atunuu. Ai tātou wha atua pēa i le atua. Ia na te taita ina le tātou sa. Ina i nei aso e tolu e totoe. O lea laivi ia i le atua e uina le iwa ai atu foi. I o fo linga na le lei ma le au le lei. Ia ai o mea tāua ma o loo māua lunga le anga le lei ma le alofa o le atua. E ala i le soifua o la wafionga le ata noa te sa. Le umalava le anganga whaatai atu maot Samoa mi inga o le atua i Australia nei mana paanga ia ona o le whaonga ina mai pēo o le tātou pokalame e ala i le au mai o tāla o meo tupu o le atupu isi o tātou mahaloto le fōa. Mahalo soifua te tano te sa ia bavel pesidi. Soifua manuia. O le pesidi ia wa mailo nofto tas. O whafonga ia ta mama tina. E o kei ana mea pe. Ele ai matango fie via le loko le tua. Se foi le nei vai tau ia wao. O le bele o lo vesi ai Samoa i le taimi le nei tole foa ia o le painga malanga foi le toa Samoa le ana taunu mai le i le po na po ia le si vaenga o le painga malanga ia o le tolu nei le ouli ia le taunu mai ia le atoanga ato le painga malanga ia le melna le lo tula i Samoa nei temi o tele o lo wanga i o il Maleifua lele ia fa pena po ia ta pena penanga masau niuninga po ile fa feilo ia o le tatu au ile aso atae au ia o le foi la o lo mai foi le ma la pata inga mai leo mai foi la pata inga mai leo ile tulanga foi le o le tausia le leo le file mu o le sona ko yeni nga yo inga nga ya voile ne te i wala veces o le songa le mu la vala tele o le tunu le o tatalo mai ai ia le fionga le komisina ia o sui komisina o le
o le matanga luenga o leo ia ma leo ia o le talo sanga le na i le tātou tino ia papena peo na mata i tū le lei lava ia le tūlanga o le saonga le mū o lo wha mua ali matama ta i leo ia ile ne foi vai te mia ta pena ia masauni unia ia le tunu ia ile aso atao le ia ile pa moe a fa le vandu le aso atao ia o le a fa pena na fa tonu wai ia fuanga foi le o se sauninga lotu ia o le a fa tonu ina ia fa pena na fa felo ia le anga mai foi o tamanta alo le o le a foi o le to Samoa ia le na la to au sia se tulanga mavulunga wa fa tu ma ti ai Samoa ile tamusanga le la kapiliki la ia per tulanga le na to le forma no leolo ia ile temi nei feo i solo tana tai le o le tele fa pu ia o ta vale ile ala tele luar po na to luar po ko ko fa longo ia fa ia la vale tu langa le na o fa ia le tu langa le na le fa o pu ma feo ai fo ile ma ile temi la na le o tau no mai wala suta si na po le na tau no mai ai ia o nei tai o le a to mai ai lo le au ia o no lo le tai o ia a matalona faia tūlanga lo ia po ile le tauno mai o le awale le to Samoa mai Ausitalia ia ina tama ngai o mai foi mai o England ia o le to tele a lo fa pena ta alo Australia il ta longo le la kapili ki e pe tūlanga le na lesa le o lo mata o mai ta wina ile temi le nei to le forma no ia se foi le fa fonga mai ale tātou tunu. Ia upe wa talo se ngai foi ele temi ia foi ina sa telea ia fa matalanga foi le ile tatau le tatau no mai le au le to Samoa ia pe tai anu ia ne o mai foi le nei temi o le to sanga to no le o moi foi wa maneia ia maneia na le fa mo ia mo le anga i o i sovai ia le ua mai foi le to tele ia no mfana o le tunu o lo ta alu le to Samoa ia yo la to pito i sovai ia o le tulanga le na le wa fai ai le tonu foi le pe ama le tonu wa to le o la ia sovai ia o mai sa o mai sovai ia nga ia tulo ko foi a ko musila ma Australia ma England le o le tulanga na le ia le fo o le pokala le o mona ona fata tia mai au telangona pe a ho na talano foi manisi le sonda ne le lo tu limita ia le te milene pe fia se so ani tau tu pe le malo Samoa e ave fo ile mo le awa le to Samoa o mai le o fa ilo ina mai le tu le na ia le foi sa se ni foi le tu langa foi le o le bo mo na andu ia le tai fono ia le songa ia la audi ia ma faile fa matalanga va pe miliona na ave ile manu Samoa ai lima se la wa fe na ave ile to Samoa e pe o tulanga le na voi le o ye ni ia lenga le na wa le pe no fa ma ni mai tu ile e paile ile vai aso na te nei to le fo in ko le pokalame ia lenga fa mo ni mai ile miliona ka la ave mo man Samoa ngale o se la wa fe ono se la wa pena ave le malo le man Samoa ele kasi le miliona pe nga Samoa ia la uli io le si tu langa foi le ele por un fama ni ele foi se tu pe wa ve ale o mano fa me wa ave lima se la wa pe oile ele a foi ile to Samoa ia ale foi fama ni mai ele ise me wa ave o le fu le malo o le foi ta lia ia se fa ni ngalo ia al malo pe fia se le ni o le a fa me a rufa tu mo na ia fo ia lo le tunu e tu sai o le la tu tau mo fai sai ai le tam sango le po lo langi tu sanga nei ia pe o tu langa le na vo le o le a lo tilo ia vo le
ile fai o le whamatalanga. Whalongo le manu le atuno ma moni mau. Ai le se mena kupu, le se mena fai. E se foi le milionga le aerenga le ongo se la wafe. Peo tu langa na foi le o le alo e a foi wa tai se ina ya le atuno. Wa tai se ina ya le atuno. I wa fai pe foi le ma. Peo o jau tau ave foi ia. A tangata foi le to tono Samoa nei e kele ame pe pelo i wala ula usoro mai ai ka sel ka le fai ka sel ka le e fai pelo tu langa foi le la buna ya sino fa no foi le fai o fa matalanga fa pe nei fa pe me tangata o tanto o tunu o la papa au i fa sala longa i e fai e mo nei mea ia lewa mo le ala wa mautino e le milionga e ongo se la wafenga ave ile mansamo ia e le se mea na ave i o ile apo ile awule to samo e le se mea wa ave i o ile awule to samo ia mai ole pawa ile la ufaitionga fo ile ono le tulanga fo ile o tai o le tanto o teno e tauna tau tala sa no ile mesa tauna tau noa i le mea sa. Ai ule fai e sona tala vo i le moni ma le sa. Ia wa o le mea lea o le whaapea o le ala a fai ia pa aia a fai ia whaapea ia le tūlanga vo i o le tau tatala ma sau noa i mea le sa. Ona taita i se sei nai lea o le tātou o tunu. Taita i se sei nai lea o le tātou o tunu. Ona mea sila na tawa. A le ai se mea ua whaia. A pe le ai se i se teimi. E ele teimi, ele ua mau le teimi. Le ua mau le teimi i le a fo. Le ua taunu mai le au ale toa samu. Ia me toi fasta o le saunanga le fa pe. Ono se lau o e tasi le miliona na ave i le manu Samoa. Ia ele na le ono se lau a whelea na wha mauni mai e. Ele fionga e sumatu le pai i le talo noanga fo i nunga le polokalame o le moto Samoa vinga o le tue le stona intene ia pe tu langa le na to le pona ia o le fa nga so longa la vai o le fa feilo ingole o le au le to Samoa ia le afata un winga i taiao ia o le aso le taiao o taiao le aso a taiao i le afo le valu ia i tai taulanga ia o le afata un ia tu langa ia o le i le whaatulanga na maila o le polkalame i o le faise se faise whaafe o le whaataunuina se whaafe ia e whaapena fo i le e whaapena fo i la le whaafe ale malo Samoa lea o le whai le asfareile lea o le whai le asfareile fo i le ia ona tuawa no fo i leo tama fo i le malanga no i sa vai ia mo po i felo ia i mo la toa ina mutulanga pena ia o telo na ia o le weekend ale nei la to ele ngata o le fa felo ia po i le to sanga po lua felo tolu ia o le fia po ia le o fa tasi mai alo le tato o tino ia sa fa pea ona si ma bulungaina le tato o tino o le talonga o le la kapiliki ia le no o ai le finals o le World Cup fo ile ale la kapiliki o le tulanga le na o te loa ia malmele o ia o te le atanga ta o lo asia si mai le tato o tino ia ma fa pena fo i ona asia ia te le fo i o matapanga te le o ta faonga le o lo ia le teimili nei a le mesiliana matango fieto le forma no e maneia o le aso ana nafi matua maneia ia le susulu o le la e o fo ila ile aso fa pena le tu ma volunga o le la ia ma le tulanga uma fa pena ia talo sia ia tanto wa pe wa le sotofi le spalele ia le stona ia na tanto lo le ile afo ile tausanga po luafe lua tolu to le forma anu le ne fotaia ia ma nei ia whanongo longo atu fo i tala mai i Samoa me se fo i le tanu atu se o tato au pele o le toa Samoa ia tarosia ia manuia tamu whainga na i alum ma maua fo se maftanga fia ma alum whanau le atunu
ia le langolangoina foi ia maua le spili o le agaʻi luma ona i tupulaga maua le fiafia e luʻi tauina ia taleni ia ua amanuia o aiga vao lakapi ia le liki nei a matou ia e tutupaia sina mauluga o latou totogi ia iai a la tatou alo ma fanau le atunuu maua le spili lea pe ona naunau ai foi le fioga le taitaisili atu le epa ia ua tatala le faiga malo le hpp le tele o avanoa e faapena ona waʻi mai ai ia alo ma fanau alo a tama ma taini Samoa ia taalo louai foi le auataina o le manusina ia o tatou ia o le manu Samoa ma le toa Samoa ia ona i au uma ia e mau ai le avanoa o alo ma fanau ia aogā tele le malaga atu o alo ma fanau le atunuu e faafetai lava i nai matua o matua lava ia o loo faapena no faatonutonuina nei a latou alo ia mo le tufaina atu o le tamao aiga o le spili ia a mese le toaga ia a mese foʻi le mafaufau o tamaiti Samoa fina le ia e fina le e whalongolago ana i latou matua se upu ia mese foʻi se faamoniaga ia talosia ia fina le o le te vavaai atu loo fasipepa le tusitusi le talutala mai le fasipepa ia te au afai foʻi ua ofa e ua saunoa ia lauli ua o tatou loa nei tagata o lauli o sifi o pepelo afai la ua saunoa le pepelo lauli luga i le miliona tala e ave le lakapi manu Samoa afai la ua lē atoa loa vato ina le ogo se lau ia mai lona na faselau afe ma le toa Samoa atanoa valua uma na vale ua lou mafaina fai le ono se lau ave le manu Samoa le ala le mele mai ele le mai ai le fina le na faselau totoe mai le miliona nga ale manu Samoa ave lo martoa Samoa ai fatatari ko inga finga do kakia mai pe ala mai le so afe le fel dato taiao le fel dato fafe ia fakekari le kakia mai le pe o so me lo ka le lo la pe te wala me lo kakia mai taiao ia mau ai lo le o le lima se la wafe tu fatasi lo ia na mau lo le ala ma fa na lo ta fa atu ia le iva se la wafe tala ia pe o se manatu fa atu manatu na au whaafonga mai foi king pelo. Ia naua watu wau fina leo le whautuanga le mauta Samoa vinga le tua. Au le atoa le milionga le na ave le mau Samoa. Ia mai loni whaselau na amatai. Whaselau wafi. Ai au lo tai au to e ala mai to ingo tatia mai. Ia e te ile o ala mai sauma le lima se lau. Oko se maa ngai o na me alofa le malanga o alu whanau mana la tomatua. Iva se la wafe tala e wale pasia fo le milionga se wala vana ya tau atanoa ele ora ai upe ya yo ya pio de tulanga na e wai e tatau lava le tato malo ya na alofangia fo ile malanga o ya le ala wata mo fai lava tau pulenga le la awale to Samoa ia e atu lava i Samoa e whaasusulu atu le la o le spili o le lakapi ia o nalo i aise tamao ainga tele nei a inga mo le lumanai ia mantua foi le teimile na saua i foi le a foi na le kaikai o le lakapi uni le na saua ia le to o tu mua le na saua ia le na whamatai e loa e fina le fioanga o le pāma tu le e pale ia le nei taitai ia vai la oi mela ia susulu atu de malam lama ia ke uko ka fi fa fo se ide atu leo e fa feao mai le nei tai o le lakapi ia a o le faila tai o lakapi yungi wa ke le lakapi yungi ia failo nei aloma fa dau le tunu iva se la wa fetala o ko se ma ia te pora ia kakia mai e masanga ma famasingo mai o Samoa sa o vai fo ia le tustu singa al matou singa a fa pe mai ia time ia nga se poroka mua le se poroka mua ia taua mai wai forka ko por kalami e ka waile ingo le mai e se poroka mua anga fa la watu le o ko mengi le fe mai ia taisisi amen
talu ana whaingoa e papastui la uri a king pelo. Wā kiri ainga pepelo wali e kea i anga pepelo. O ke whaalua ina na ia tai isi. Tai. O ka kaunga koe sui. Wā kiri ainga pepelo. E kau fo inga ko walofa i lea. Le hai. Se chama fofoma. Ya, ele se singo si le kun le ngoki. Ole ati le ana pa ua tilano le foi atari ia le foi ia minsta ile sanga laupe i ol pepe. Ia. Langa mata le foi ai no wa. E mala matua mala no wa. Ia le o mala me na. O fiu ai ko kafi e se pelo o malo pa. E vai ele ngo asi dia tu pelo pe a fa pe e te muso e ta lenga. E amado. Te muso kanga ngo ke wolo kai ata ta norte sa. E amado la va non sai le mano le tunu. Ya ale tala no ina fo ima le sanga fo so ne pero ia le la sa o te po e masanga ia tatia mai ma famasino mai o Samoa. Ia de fai mai ia baby fret na matrosensi o ki nga ka ninga ka so o nga ka malo pepelo. Wo mo pepelo wo so e ko isi pepelo wo si dia ko ngala po. De que leo el pepelo. E mo ele ia le hero e ka e ko e fo ia ko ia saka nge ko ai si mai pepelo. E anuar pepelo saka ngi uma ko e fo ilo ia la uki e ko ai si mai si pepelo. Ia o tu langa lava na o tato whainga maloa a tatano wa ye teimi nei. O le alana mafua na moni manatu. Ono o lato folfolanga. Le awa folofola e la auli. Miliona e avele lakpi finale a lakpi yungi po le manu Samoa. Ia ai lima se lau wa uma na tu watu i le toa Samoa wa uma. Ia le lau sau nei le resort po le tau unga nei mea uma. Le wa maua le vat le ono se lau o le manu Samoa. Ai le ai se toa Samoa. Al toa Samoa le ngaru nunga sempingi. Sa tauna na mua mai le. Sa tauna na mua. Le lau wa watu se fautuanga. I te tarusia te talo to ia tatia mai ia ala malo e runga mai le lima se lau ele fa mati e ina ile tama tai pale mia ia fia me ia fa pe fo ia ni minsta ia le atinu Samoa i lungon oni mea mata ngo fie ono tau ua i Samoa ia le waru ile atino i tupetele le atunu ia le watu fana wale atunu alo le atunu mo ile wala to fa mati e Samoa ia la ai fa kakia ma ola ia tupe ava hengi kupe e ave makamai ki ngai wa ia na wa tu lo wa fa fonga le atunu ia kam fai mai si e fa ku runga ia tatia mai levanta oto ia tatia mai ia vai le te fuatu o tamai tai para mia lai New Zealand no por sa odia i o lewa malanga tuile ona pata ngasi no minga lai de awai de aso tai au fa mo moeda ole tulanga na walele o ye nei o lo no mo alewa to tau ave fo ele afionga ile sui pa mia ia tulanga le ma fa mo o lo no winga ile a wai mai le afionga fo ile tama tai pa mia ile fo pa lo le ale fo ile tato o tuno ile tato au ia o sauva ai o ia tamai tai pa mia o le temi finale na be na fa monianga fo ia lungo Facebook ia le ala wa leo no sai le tamai tai pa mia ia ai alu o New Zealand le wa to ia alu ma fa na o le tuno ia le sime o ia finale ia tia wa ia o la ia le fionga te sil ia finale le o ia le
o ia o le whatamā o le final o le au o le toa Samoa. Ia, o le fwoi ai le fionga i le saoli ia tuala pon whasio. Ia, ua whai masui o le final o le malo. Ia, manei, pa wale me iai atono wa ngā fwoi malanga o te maitai palmia le lope te ua whai le pule a tuala. Ia, lope te ua whai le pule a tuala, whapea mai, a mai lo le mena. Ia, le whapea mai ia tustusi ngā Sam Sela Monitano. Whai mai fwoi ngaisi i maa ili pale mia i New Zealand. Ai saule niu sa kipi au ka ngā vai o fia me e la unga i le kakala inga o le pokalame al toa Samoa. Io po a pokalame al koa Samoa, la wai Samoa le toa. Le ai, le mana o tamai tai pale mia e aru New Zealand no fo mare o lunga longa no fua mai fuina le tono whal mai. Ia o te whamanu atu e pesi me whapena. E mafua mai o le pepelo New Zealand i le kipi au ka ngā vai. O le antato whanunga o maa o le teleni e ave mo le si ngā ngase ngase. Ia ale sau kipi au ka ngā vai e se whamore mole ia se so ia ko ke kala pelo wa ki le ko whale e kong. Kere fie au ngā mea. Ia pe manei ana. Ai fua i tole fua. E le kiki mamau ati pe o tanga vai ia atatanol te sa. Ai sila la ia atatanol te sa pe o son. Pe ia la kala vo fo ringa au le lei o atano. Ai sila i mene le ngai mo kala pelo. Le ai. Te le e lo le lei la vai le fai fatu tu sa sesi ia atatanol te sa. Ngale aro te sa. Na le aro te sa e le fai na fatu sa tu sa la sesi ia tato uma lava. E tu ese lava le aro te sa. Ya, le mena na inu. Ya, le foi fa mel fina ngalo Monica halafau. Ai nga o le pau, nga le pau foi nga o le mea nai ka ngo fi Samoa o le pepelo. O le pau ma moe ai fai mai o le fata ma. Se malo Monica. Si kai kulianga kel. Ya, whapena lava tanoa, ia le nganga whaina so atuai, ia ngā whaina i mawhauwhaunga i nungo wasenga, nungo whaina whaasua mai, o lai sefe tupe e whaiai la tosi ngā mai whafo, o nā o le tau ave, o mea a Yesu, nungo winga la, awa wa ai mai la waenga leo, tau sau Yesu e awena me tō tino, ia rashet whalamai. Wa le alo whakene ngai wasenga. O whanonga kuloa ia le whionga le atinu e kausau Yesu e awenga me ko kingo, wawerong koe aru o le whale mai. Le fo i e mafuta mai, le wii, na lamp, salue, fa mai pula from Nanti Fiji. Inga ai o maloloa tu i Nanti ia manuia ia tafaonga. Pura minaka. Tua ia nyo. Mamania le atua i tafaonga mwhai ngā malolonga. Ia, whai mai o pulasi mawala. O la wa sola i New Zealand le fia palimia ai sa fia mata mua nei i England i le talonga a tamaiti. Ia o le nā o le a taitai a le wapako. Ia e. Ata noa, e ke makapongia i ngā menga ke ngofongofo ai pe awha peo ke lau ako ko menga na makawaseka. Ia, o te loa lewa malama nam ta upu e sisi mea inu? Ata noa, e sisi mta upu te whesau no iai a ole i au mai tātou talafo? Mano kastai e ako e mui asa wifi la ban tātou talanoa na. E makaukia le mena u te nokolokua uia mo o makau o aso ki usimasi o aso pia. Ata noa peo tau de ngonga mai foi lau telefoni fa mole? O aso ki usimasi o aso pia. O aso ki usimasi o aso pia a peita iane. Fa lava maliu ko le le tutonu o le pilioka le. Amata mai ai le amata mai lava le stona. Ile tamaita ile ko ile le sa pao i le pao ile o ti e lana wo o le li ko sa le
ia o si tene titi le se pulua te usanga le ana pasi a long kama maliu ia ia fo ile si fo ile si maliu le o le musu ba te usanga ka ke mo fo ama kama fo wi ta do fa te le o fa no lo ia i mo ni na ai talu mai la fa la vela vene talu mai fa la vela vene tu ona tātou whisiringia ia le o le wha moe moe o lo i eita ngata o le tātou o tunu. A mise la pai aso wha pene. Wa le wha moe moe le iai. O aso wha pene o aso e fia fia ai a inga. O aso e ako i whaatasi ai a inga o tō e tala noa. Whai whaatasi le tau motutanga. Ia e peita ia ne, o nai nei a ina e wha, ia le ua noko kua maua ne, o le ua ieita malo i oi whanpui pui, ua ieita ngata ua agu whanpui pui, ieita ngata ko i le tā oto i le whanmai matuna na unga whatena, ia ona tātou tiro le tātou mana tumangu iai. I le tūlanga, ai luma i se mea whapesa kupu i laso, tātou babai ko ka ko ai ai le ai ki me fa pe ko le fa pe o na lava ia o male o nga wanga le no ko le o nga fa si tele le ai an mela le wi ko sui ya le ko le outlook ale tātou ki mo ya so fa pe ni o to mana to e wa sa ka ko kala mo foi na ta u le ana na ya o le lava o lo au mai ale fa mafa le i tangata ko ile le so ese male au te ale ro fai te au so ese male au wa o langa o ye o te le pa le to ko ye ia pa la so fu o mai maua ia no le ona o le tulanga le ai ile malosi o le ita ia ile malosi o inunga e fai tamofia le ava malosi matuna uma fa pena o fala lave o le ita i tutonu o le pānau ma me uma fa pena ia le mai maua ia le ma mo tsui fu ro wa ro no winga ava pe o le maliu ia e fai le fai ale fa misno ia o le tele lava langa le sa fa moe le ita fa moe ia o le solo a koi vai le pui mo no winga makua makaukia le mele o ye ni tutonu o le ako i o le tātou o la kau fai fo ile le kau ave ese tangata fo ile le mai tutonu pui le telo soli ngā tulapo ia le wo mai le te misilia tu na tā ua o le tausang ia le wo mani liuna i nei tangata ia tanua ia le ika tanua ia le ona le ona whaavale valea se vai ane ale whaapoponga mai ale ako i le tātou tunu ia mana ia me o le ita o le ita lava lea e ako i e whaase se i le o langa e tātou o le ita i o le ita o le mea sata o le tele au te mile o lo se e ai le tātou tunu ia ma ngai atua ia ina ile ina ia whaale tonu ia malu kono kui tai pui waire ia se si kokol whaafikau ia ngā wale alu au kale ile ako ile pui e pe tulanga na ko ile te whamanatu o pea ile pa ia male mau o le tātou o tunu pe te no kui Samoa pe te no kui e tunu i whaku au e maua mai ia se lapata inga ile nei aso ia tautua na ia e alofa i lau tōrua, ia e alofa i lau pānau, ia e alofa i tangata o lau waina, ia e misale lau tele o le community e tātou i sā, ia tunu i whafu. Ia o le tautuanga lava, so ese mai paenga na e whaoso soina i o e whao o le mani. Awa uke langona, mata se inunga tole a koa. Ia me se me hoile wa maka va pela wa maka la wika pe nga le luai pulua pa fai do bal pala la me ni wishes e amata la vai de dei para pia ia ai mai po ia ese ne po ole mi se po ia ai mi se po ia le saua ino tanto walo mo tanto pana ile tulanga le na tanto ia le vai tei le nei
wa le si kama ho le e fai atu loa ia le e fai aku loa le whakongo i ka miki ai pa pe mai anga i ka miki o le labu pa ia i ka lo tūlanga pa pena ia tasi ana te wae o lai le mana tuho le ngali poa hoi i ka mai poa ia e ke o waku le poa mo kwa marosia o mai mar ka miki e fautua inga i lava mai i tātou ia me si foi i tātou pokla fautua inga i e kama fautua ina tina fautua ina i alo whanau alo ese mai i mea uma whapene e ono tu lai mo i se whaala pe lave whakose ia e rei si mai rei ase si hoi te whape i karusia i o mi whaala pe lave whakose i o kia koi vea se i maniwa koi vea se i la vea koi vea e rei ase si e a koi e kakalo i mea whapena a o le te milane ni le o mu kako pa longo i mea tu ia te tāua ona tangai ma tilo de lei ia uane i tūlai mai mea whape to tō mō tātou wainga o tātou mō tātou tālesia ai e saunga le mū pēa ia le kō launga le tātou tunu i le tau pai ui unga o le nei tau sanga lua me lua ia e mise ko i le loianga ia tau sanga lua ko man tōru to le po peina o le o paenga na pe o tau whalau laua ia e ava noa toi ma se ava noa tātou ia se ia watu o i fōi ia wai le tau o ia langa e lau watu ma pe ia e nā o se tuan rango i ma malu o tātou tino ia whape nā ia o na tātou pifi le mūsi ta ia tūnanga uma o tūna kono me whape nā alo ese mai le ava wai tupu o i misa me whape nā ia e mise ko i o le whanau ia latu tāwhaunga o lo whai ia maka ia tu paka po te tunga umara whapena ia saunga le mu ia mai tau lia o le saunga le mu o oe ia o lo ainga ia o wo mai masa o nena lo mo ia tātou wanga ia ko i whai o le nei tau sanga wai le o a po i se lilo ia e tele a po i paki o le a ngai mai o le aveina o le tāwale ave le tāwale ma le ona ia e ono tupu mai e whala le ia tuna umana tore po au tātou i le nei mai o le tātou tana noa i ata noa o kau le langonga ko alo pe umana ia pe ia whinga le pe ia lo whanonga kulo sufonga pe ia wa mamau e runga le wa alele le aro kama kai palimia o kau le langonga pe o kau au taku mali space le iei kako ia e malo le saunoa i lava kiria mai lava kiria mai le ata noa te sa ia e moni lava fo ia o saunoanga o le ita lava ia o le whapohaina o mea uma ia ai talo pe le tu o au foi la ia e maua le mai na lawa fionga le ata noa te sa wai o ana nafi fo i le tae au makua i o le fia i lava ia ai whawhitai ai le atua au mai lava le file mu o le mea le o te le vivi i ato le afua malawa fionga le ata noa te sa ai o te whawhitai le atua ona o mea alofa le atua mo o lua awa o te le ai ai te lua feita o lua ia ngara kau fia maua se whamatalanga iau o ke banga o ai whaatau e manga o ke kari kangaka ia ona o no forole o fia o tari ai mafua no le tari nge fa me telefone mai mafua lo kani ia tonu foi fa pena foi le mano le tunu o le talenga ia tupa ia le vai dingi mau mo nanu morning ai no uto le foa atanoa pe le uso ia Mike alofa te le atu ia te oto from Europa manuia tele tato pokalame God bless ia wa misia te foi lau fitalenga tupa i vai dingi mau mo nanu ia na fia Mati fo isina me alofa mo whanau, ia awal wale toi fo i mai e ui lea, ia va kusa aku maka mai kupe. El tamau ainga, o whatamau ainga ina ai, lau futalenga lea tua, ia whamanuia lea tua. Tu sai ma lea uma wai nātu nuu, tupa e vai liling, telefo. A whina lea a tatanoa, o tupa e vai liling, o se tasi o paanga o le moto sa movi ingo le tua. Ia o ia la lea o lo wa ia whapitoina se a finale se potu.
ia na potu ia uma e fai uma tu tonga uma lava ia ka master bedroom ia wale fionga le te sili ia tu le epa ia sau nei ia tupai ia se tangata finale a whamanuina le tua i tūlanga tau kanuta a atoa mai me mai ona lai seni o le lai mananga o i Neverland e alu i e finale o lo ta alo e sona alo le lakapi ia o te ila lai whainama te tau tūli mai le ngā ruenga tupa i vaidingi a rasat wha mai o la tau e o i le aso sai i o i Peritania e o lai e ba ai sona alo lai ma whai kisimasi ai ma whai tausan fo Lala o te ile tu si mai dunga vasenga ainu le mo modi me na lo faanga tatu a maftanga le tai au ia mele tu pai de vaidingi a me se foi ia le faletua ia Marina ia me se foi Sam ia ma Costa ia ma le limatua le ta alo o lakapi ia o famonyanga la ia te pio to Samoa finale a ta no te sa ia o te falongo atu tara tu pai e o fama ia le au lakapi po le mo le afina le kalapu lakapi ia e failanga o nga falo ia wa o malale sia nga vaenga e ala ka alo lakapi o le tunu ia e ko kongi le finale le kalapu ila nga o nga falo ia ale tadi ile o tupa ile vaidingi o le mela le te fetua ile nga ne malanga le to Samoa le Samoa e fa manatu i alo ma fa na o tatu tunu tele yo avanoa ia ele ngata e te latu te fisu ele tu tau ao onga ia le tonu ana e mana mia te le tu ngata ita ia ile fionga te sile tu le epa e mafaina ia fa matara ina mea nei e maua ai manuia na ia lom fa na ia le la wa malanga fa pitoa fo ia le ftalenga tu pai vai dingi a mau moanano no falo ia ma faletua ia matausi ia Marina o Marina ia te mai tai kuliki e kuliki le palangi le ia ai vai le i le palangi le wa o nona alo ia matua i Samoa io i tau mafe me ai Samoa e ke vai le tali le titi la tu pai vai dingi e su lima tau sanga ia te vai e te mo i lungo apa ma fa mo mau me ma ana no fo ta mama tilo fai le mele o vai a tau mai fale pot o fa pesole ana sfru lima tau sanga nei tamititi ai a o sino tama ia na o ta fa se tal fia foi dai no mo ne ai na fa pe nei e de peila ai na ia na tano no mai ata tanoa ia va maliu le si alo en su do tau sanga io e tanu vai olha e tasi ale tali ai no ma fu mai mene o mativa ma fu mai nei me uma le stupe e non vingo fia ingul ka ma o le se tupe ia pe uma hanu foi funcional o tu ai lai te mai titi reita e ma fu mai uma mene ma o le tupu me de sa mo terminei ia tatu whanonga foi a professor Fualo lua vai aso tau loi ngoi tangata na whatoanga wa ma lo sini ngoi ata tanoa longo vinga la lewa sa o le vano anga na mai ele finga te sile tu le epa ele kai o mai ni media ya le wo o mai longo vinga o le wata no isa mo fe da il terminei da le ato nei tangata wangalo le tangata so fanga e lo pe fo le to sa mo le fe o ai lunta va o mai se deni fa ele pu matunanga fa pena o le manatu la na tam fa batu wa tele le mativa e le watele le kaunga karo so fanga i Samoa ma fu mai o le tupu nei ma me ya o me o mai ata to so ya e ma fu mai lava o le tangata so fanga ya per tali atu na tatanoa ale ita le wata wa ai nu Taita ia, e sa ona leia ai nuu, o le ita, o le mea te aporo, whapea whina, e sa ona ia a tatanoa, o le ita, o le... A whapea le te ilo o le mea te aporo, la mea whai ai. A whapea le te ilo o le ita, o le mea te aporo, la mea lana whaau, nā mea, au le avese leo, nā mea wai le se mea le nei. A ti nā whai mai o le ita, o le mea te aporo, ai whai la. E manga o lava ia kokolo riski aporo
Se po koe la vea ia o lua la o maka poka lame ali. Tinana wa mai Yesu. A po marisa la fau. Lili wali sala fau. Tal yo. Ko wali sala fau. Arti Apollo. E mga arisika Apollo. E la wa fa valea. La wa fa valea ki Apollo malo sil per. Sanoa, ia pe si sanoanga o toe ia mai tato telefon. Ia pasai anu ia ole sila tala hoile le tulanga le wa le foula wa maka ko ya dia lima lunga fa mai le covid so le so ole o fa mongala nei mai le so sulta si la so sulvalo o te sema o longo winga o makua ia le alunga o apoio fa matalanga le covid ia le fa pe mai to fitu ila to ko le o maua o koe fa ma ni o maua le covid which o longo winga la le wa tula mai ai foile le wa tula mai ai le wa to o ile lima ile sepulu lima afe talu mai le masina o mati te usanga le nei ia le o ai fo ile le ko o ile le a fo ile sulima afe iwa se lau lima sepulu valu ia tangata ua toe maua ile fa mai o covid i Samoa nei ai ole o fa numera la ia le o fa pe mai ile ai ele i maua mai fa pe pesi mai tangata ia malanga mai ele alo malanga mai fa po ai na pe pesi ai i lono winga ole ala va lo fa lo ia le covid ki Samoa ole pe ia de la ia se manatu ho ile le fionga ho ile ia ai ono ia le CEO foule ole mtanga vengo palma ole soi fo malo loina e toe e ono toe au mai ia fa le fa ese no tangata le isolation no tangata fo ile le mo fa mai ole a fo ile covid ai lo fa pore ia ile tanto o no ono di tu langa le na i wale foi la o te le vai ko kele kan ko ka ko mu le wa na malanga mai fa ko ia me ke wa pe so ani foi la na ile toe fa sala la wina ole fa mai nei ole ko bichi le meta ua ia le wa anga ia le matanga luenga foi le e tanga ia matilo tilo po ani si awala ai o te mi ale nei pe ona fa dia mai ia ile tulanga ho ile le e la ngona we maua o ile covid fa ese alo o fa no fo ese alo o ma fa nga ia talifonga o le melena le olo nga i tele la ia la pata inga ia lo mai nei ele matanga luengo le soi fo malo loina ia malu pui a pele tanto o no wa a pele va le ale usta ia e ono toyo o la vai le tulanga o ile le ko faile a fo ile lockdown tanto o no ai lo tulanga na le mo mia te milene ia ono lo mo mia ia tangata to tele asi mai ia tu visi ia o mai se tamu fai ia le atina ele o falitani malo to no le o le a fo il tanto o no wa ile o pose dino ia e te lea ho ia fianga o lo ia le atina e o le tuisi to tonu ole i le tonu ole tātou o tunu wa ele ngata la tātou o tunu ia ha pena ia teleo o le teleo isi atunu o le lalolangi ona o lea o lo kilo atanga ta ho ile le tūlanga ole isolation fo ngale ia o nei toe i lunga le a ho i to teleo tangata e ono maua i le covid ia peila wa ona longoina se fulu lima afe i wa salau wal sulu tangata le tanto o tunu ia o maua i le covid talu mai le masina o mati o le tausanga nei ia o lo tau mapai ia po ia le matanga luen ia tu i lalo pe tau fia le anga i lungo le pengu merana o le numela le ia i o tangata o mali liwa le covid to tonu le tanto o tunu e lua se fulu Maleifua o le fai numera na lo ia i te nei lua se fulu iwa tangata ua mali liu le covid se fulu lima fe iwa se lau walu se fulu lua e au fia ima le fitu le ua toe wha maonia ua maua
ia mawaile o le whainumera na suri mawhi u sala wal flu tangata ia ua mawaile wha ma i o le COVID ai ui lawa ilea pe la wana wha maunia mai fo ia wha ma i mtanga luenga ia ua uma o na tui ina uma tangata o le tātou o tunu o lua sala wafe tui ia ua uma na tui ina i tangata o le tātou o tunu ia ono tau mawhainga lava ina ia turi e sea pe wha amuta ina loa ia le a fio tangata i le wha ma i le nei o le COVID se puru Maleifua i le tātou o tunu o i Samoa nei a anu uma tole fo. Malo, atanoa, te sa fo i matala fo, moni tu sa fo i mana whamtalanga mai le ofisa o soifua maloloina. Ia moni fo i whaatai i polisidio le ofisa o soifua maloloina. Ia ona o le whautuanga fo ia po o toi tapan penanga. Ia waile tine ia pēa ma le saunga le mua le malo le tunu. Ia ala le COVID whapena fo i mātou ia i nei. E o wale o toi popole a iei peke kovikia peke le kovikia a o mai ale mai o ale o fewa ia male mai e a tara pa wale me e sei matou e tele a me e te alua i siaki po e ma wale covid ia a tatou ina ia na wale ia se me faia te tonu fo i to tele atu nisi tangata wa mari liu le covid ngai lo fa mau nga nana fai mai ia ai le o iei fa mau nga wa o le me ia e te ia wale mwhai ona e mana tūlanga whapena ia a me siri fo ia na wa whai tui o mātou le wa o le tai whātui ia wa whiula le mātou fo mai whai mai e whai le tui lona whawa kule e wala walea wa ka le lava wa kirenga ka mai moile o waru fo le vai le fo mai i o le whale mai tele ia o le tala fo le o le pawana o tani i le ai ele koe fese kui longo wha wala vale. E ai whaftai fo i tātou atu nuu, ia man kalsia fo i, a le mea nai te tau ona iai atanoa, e te tau a ona toe fo i le mea sa iai, a malanga atu le tangata ma avatu no na pepa, e mauti noa ai, o umana whai ona tui o le COVID, a ia iai la ia masini ina ia o tau whale olo, ma le mea lea lena tupu o le toi turi o le tangata e alu i fiti e whailo na tui, le mpe na mafua aina le fia le to atele le au fe malanga i nava i tau atano ale tulanga le fa pe le fa mai ya ainu e ola fa tasi mar covid wa o kile covid e o maltemine ya tatano tele mai lava via e special covid ya da ngo fongo for covid ke o ka ale ya mo se le fa pe finale i la wa tal tonunga au o mana faita to tui le o mona tui mo le tunu ia o le na foi o son tele na mo le covid ia ai no le na famatalaina le kinga ina o covid ia le lau ia chawa ia wala e covid ki foi atanoa ia le o mo foi covid e kinga ina me e pawan me o pile mule ele me se vesi sai ia pawan me Wai lo COVID yo longo winga kaulanga isolate so ese makanga ko ai ya on oyo ya le nga ya ole tulanga na ya le foi vo monta to tada nord covid pa me ya do fangia la vasio tato tunu o de nganga pa ia le tua ia awani to ila tudia ni fa mai danga tonu sio tato tunu a mese de te ngai tato vi le vai temi o kan kafu le soi fuanga ile kasi i lunga le tato malo ese le alo farne ko nga malo le si i lunga o mo meo finale o kiuke a mese fo ia taxo me ai ma tunanga fa pena te loa te taia au a vea se tarfifia le nei whainga malo. E se nea no lofo nei whainga malo. E te si i lunga tau sui fuanga le si i lunga i te tongi o nei tangata ma tūlanga whapenata tanoa. O le matua le aro lofa e le ai ma se a lofa le nei whainga malo. Ia se si i fo i lunga le a whapewa si i lunga i te tongi o lato a inga i a bia ma vita vale o ta vale le malo. Ai mele si e loi lunga matutongi o tangata whainga renga malo whaatasi umaia. Ia a whape si i lunga 12% si i lunga 12% o tutongi o tangata.
ia match le nei le soifuanga te pefe Australia a la tu whaloloa ia wailunga le kau le laisa ia la tu whainga renga ia wasau o si ilunga le whapasene o lo tutongi e whapena whainga le mea e si ilunga tau o loa si ifo ilunga tutongi o tangata a le tato atu nuu e si ilunga tau o loa ia e si ilunga nga o kokongi O lātou. Afkavale le fias, full fa whenunga fia. Sul fiku afe fa so solo kunga idunga. Ko rusi fun malfitu. Ko suma fiku pe ko suma fa afe. Ale ngana va matalanga. Ai me le kasi fa kasi uma o kusol o fingale ngai o le mai lua ko kusar ka mau ai ngale tunu ada tano. Yeah. O le. Ya pio se tala fa no na. Si sa fi professor esto na ifa matala ya tulanga na. Ya au umatu ma o nei ata tano te sa. Ya. Ia wo ma foi ma o nei la tau telefona la ka kuanga i lo i tatou telefone o le nei foi aso o tatou telefone le nei aso au na tu le lango mai le company le Native Events and Heritage ma le town area services e by telemesan le fi numero il telefonio le fitu ono valu o valu fa ma le fitu ono fa fitu fa lima fa so tai sunga ya tu le epa ma tu ya Kathy fa olo toi ia mo se so sani mai le Native Events Heritage ma le town area services i vai tele ma sa le ufi o le alama so to fa la velave o lo a fia fa tau nui ngai sa mo nei ia mo le ava no tel no ai nga tu le epa ma tu ya Kathy ia so ta ia i tulanga umala mo so fa le velave o fia pa ia sa mo nei fa tai tu foi mai tai ya Miti Edwards ia ma le HRPP supporters group umalava i melepone i au sikalia telefone nei tai ao ua fama ni mai le matanga vengo le so malo loina i le so e fitu ni nga se fo ua maua ma fa mawina le matanga venga i le fa mai o le COVID se puluiva leana fa ni mai fa mawina mai le so sultasi le so sulvalo te semanua fe lua o le fai numero e fitu wa to ai nei tanga to wa mau e le fa mai COVID se puluiva i Samoa le se pulu lima te iva se lau vadulua ai o lo tu mau pea i la to wa mali liu i le lua se pulu Maleifua wa fa mani ai fo i le tau mai o le isi lua se lau afe tui wa uma o na tuina i tangata o le atunu o le lato pui ngā lau tele ma le wha maalo sia pea o le whai o tani fofonga i no whanga whai tele maua i le wha mai o le COVID se pulu Maleifua o lo au nani mai i le matanga ruenga wha anoko e sea loa ma wha ao ngā i a tani fofonga o lo wha o pea lava le mata i tuina li lei lava o i lato le ua lipotia ua maua i le wha mai o i lato lea na wha maonia ua maua i le COVID se puluiva sa lato maua uma mai Samoa nei ai le ia fia mai nisi na malanga mai whawatu o Samoa. Se tusi le whaatonu o le pepo le New Zealand i Samoa nei ua whaali ai se ainga sa talo sanga mo se visa e asi ai New Zealand lona fa noa ma le fia i le ofisa o whenalanga inga New Zealand o na ole awala o lo fa wai pea o na fasino e si seni Samoa e talo singaina e fia asia New Zealand ai mei se taini fa apitoa e asiai o tātou tangata o le atu no fa lie le tusi fa sia le tangata nga i le malo o Nusila o Novemba na aviai le lato talo sanga e tai o mai lava le tusi masi e le ai lava se tali pe fa pe mai o le talo sanga o lato moa pe le ai ai o le ale sina sanga e tau no wia pe tali mai le spio vala au mo se so sani pe o le tūlanga fo i wa iai le talo sanga pe tai e matua i le lava na whaalia sa tau ma whaifo i e whailoa i iai le ofisa pe tai o lo tāpuni a pea le ofisa o na o le COVID se pulu Maleifua o se tasi fo i o whaasea o lepo na ave e sea sa o lea wha mai
o le lava ili awe tia lava sa o le COVID-19 Maleifua i le ofisa o New Zealand i Samoa nei. O lo faa o pea o na laina tutu tangata i le la ma le timu a o tau mawhai atu ia tangata sitsengi Samoa mo alato mataupu e iai ia pemita po visa e asi ai New Zealand. O le fisili la wa nga i le ofisa o New Zealand i Samoa pe aisea wa faa wa pea ia whainga New Zealand i tangata anu o Samoa. O lo fai teo ina foi e lea tusinga whala wei tele le awala o lo whaatino au ngā au e le ofisa o New Zealand na ngā ruenga i Samoa e iai le whaangai o inga o le Samoa Quota Scheme a o pisi e malanga ingo le kiusimasi ma le tausanga pou ai sea e le whaawhai ngā ruenga i nisi mo le teimi pisi o le tausanga e whaopopo i le au whainga venga o lo whaasea po i le tusi le whaangai inga e le malo New Zealand o computer e peso o ta iai ma le lato ofisa ma whaatu moai tāru sanga mo pe mita e malanga tuai i New Zealand ai loa le lei e le ai computer atangata i Samoa i o lato whale ma e peso ta iai ma Wellington lea e awe iai ia tāru sanga i le whai unga o le tustuinga o lo tāpai ngai le malo Samoa ina ia tala noa i le malo New Zealand ma tau iai le tele o whale tonu o lo ngafa pea ma tangata anu o Samoa o lo tau mawhai atu ia tau whaafai ngō fiai ia le tū tau whemalanga inga i le vāo Samoa ma New Zealand ua lewa tele o whaagia pea winga whaakolone ia a New Zealand ia Samoa ma le tele poi o isi whaale tonu o lo o whaia pea o a whaamania mai o komisina o leo pale pui au a paaulonga i Tino Filipo o lo tāwhia nei e leo le ni televou o Suliveta Slade ona molianga se ono i le ngoi ma le whaamea Suliveta Slade sa lia e leo tua inga nei ai mowai i ato newspaper sa po ina au whanga solo ta longa o le ipo le langi le ta longa la piliki o tu la ina i se o tu le ina se trolley supermarket o lo ti se li televou me se fu o Samoa o te mo e ai au tapa i se taifau a whaali langolango e ala i solo au whanga solo ta'alonga o le ipo le langi le la kapiriki o le soria ai le nei ali o tu unga o le tatala inga i tua o ia me tau fia i loa se tu lai le whaamasinonga i le masina pou whaamani e fo i le matanga ruenga o leo o lo i ei fo i nisi o na tusi sai i nisi fo i o mataupu o lo au fiai. O whaamania mai lo fisa utu o le kalesia whaapototonga ke shano i Samoa e pianei le tuai o le malo e le suite te fono le kalesia le susunga i le whauti autoia ina Reverend Josefa Atapana ui le lea o le susunga Reverend Josefa ui le lea o lo tausia ma le wharetua le kalesia whaapototonga ke shano Samoa i le kionga o lo tofanga o le tausanga i lua whenua sa fulu, i lua whenua tasi, na tūlai mai ei o ia i teitai whono le kālesia whaputonga ke usiano Samoa, ma na toe whiliwhilia i fo i a se tema o le tausanga nei, na te toe whiliwhilia mo le tōwhinga o le teitai whono, mo le tausanga o mō mua, lua whenua toru i le lua whenua whā. E o mai i le teimi o telefou, e le whaamania mai li polkarame alo i o toe sauninga o le fionga i le sui te teifono o le kalesia whaapotonga ke isiana i Samoa. O le tātou tarafa ai ui se whaasilsilanga whalau e tele mo le malu o le atulo o alo atu Samoa mo lani talinga malo i le taunu mai le lakapiliki a le toa Samoa le ana amata taunu mai le pōna pō le isi vaenga i le sepu kasi ai wha uma mai i le aso le isi vaenga le whainga malanga e taunu mai le tonu i le aso o se la pata inga mai le leo ne tu ina mai a ua le fia koko ma a ua le mika vale e a mata mai lawa mai le Maleifua alele o le a iai leo ma po fea o le a nga iai le au le toa Samoa ua la pata ia le mitanga wenga le atunu ia pule a uma mio ma tau sisi le saunga le mu ma le file mu i teimi uma ma manakua aua nei polokaina le aua le tele
ma ia pa'a noa I teini malava o le ata whāteitai o le Polokalame mo le malanga mai o le toa Samoa o ana pō menei le tolu I le woni e taunu mai ai o le apa o le valu I le taea o le asotofi o le saumi ngā lotu I le mamonta o le malo ma le kou o le sefulu I le taeao ia o le solo a le au I le taulanga ia pia sefulu lua I le uli pe lo ia I le au I le atunu o le lua I le uli mai a foi ia ona to foi le tama le faltani malo ai o le fitu I le fia taeao o le aina tele ma pa angalango o le sparele ia e whapenao na ngai o I le faltani malo le Return to Paradise ia ai o le asia I foi ia ma le fionga atuia atua I lona maota I tua efu le apo le sultasi pu nga ata ma kampani lango tasi le uri asia le ao le malo apo le tasi asia siaku I monike I vailima le ono I le fiafi o le ainga le o la atali malo ai ia le malo o aso to nai o le valu le taeao malanga I savai o le aso sa o le lotu ma to nai ma ainga aso ngapua wha o pea o le mahuta ma ainga ai whai le fiafi to e te liwai le peina malanga I New Zealand au se tālia ma te o tānia o tala nao le nifo I yaso wha taili wha fonga mai. Malo, taila o fionga le ata noa te sa tu sa mātātou telefoni nei tai au wa whaafonga fo I le mamano le atunu au e saunoa wa le mamori mai o tala I meo tupu le atupu tau tupu se tātou māno whaapelipele tau iana I anga lei le atua tāna whaifai pēa mo te Samoa ingo le atua I sini nei mana pāanga I tā whaifio lanlang ia maua pēa lo soifua mālolo ina mai le atua maua lo māno si tātou te mafuta I pēa I lungo le tātou ana ata noa ia le nganga wha vau foi ia e wha watoi foi ia ni wha mai senga ia I la ainga wha noa foi me se faltua man no falo ia ono le fa longo atu fo ia o telefo le amia ia le atua po le fa mana vai na fo yo ngadwenga ale au na le atua pe ona e sa no ia tato telefo ia pe lava o te tau loa pe lava le au na le atua na ia fa ia le fa tau tonga le na fa ila lo fa le ia ole au na fo ile le atua ia na lo na lo le na mafuai ona tatala I fia mere covid is formal fitu le covid is formal iva le o te le ai soifua ma le soifua mai mau o mamano le atunu mai se lava I tamama tina matua la to te le mafai ona tatali le tinga ia mani mana vaina wana ngata noa se o te fai atu lava e le o au maia se li poti sao o le vaitau au fai o tua ao mamano le atunu una maliliu langa o au le ana o mai ai tasi lo tui o ke te tangi e ta noa mo fa pea kalo fai ta mama tina matua pe fa feo na la to nga fatia nei mai pe vangai o au la wok ya ata noa ia tawia ina ia le anga le yo le atua ia maua se no fanga mau le fo au na le atua le malo le atua ia wa o le tapeng penanga le o le tatu wolanga fa le nganga le tatu te le tatu malo le langi tapena tu la lo nei lau savalinga ia fa le tonu nei ia ele tau mate ia se no fuanga tatu nunga le langi ia ai tantanoa ia tau ina ia nga le atua ia te oe to e ngol ne yaso tatu to filo ai fo tatu pokalame le aso ata yao pe apule lo fale atua I momoli ai lo soifua ma so mate o vola ma te lo fatele atu foi ia batu le ava noa te fa soifua mai ni mamalo le atunu ona ufa wina foi le tatu mafutanga pe ona masani ai Bataya en uta no ko neka ya le neko yaso ia tai foi mo le avano le neta ya o tato felo ai foi ma tato tal no fa poi e inizio nai talo lo tupu tono le tato tunu fa tai mo le ni avano taua fa pena foi ona va tu le fa tai mo le fa malo
I nai o tātou mātua, o lo tāpua i pēr, le pai o le polkalame, ia I le aso, ma le aso, ia mise le lo le tātou tunu, o lo whaafonga mai I ma awai mai, ia I lātou, o lo inungo penga ta whailangi, le api o fōringa, ma le YouTube, ia mo moli tele, atu lawa le whaaftai, ia mo le whaatasi mai fo I mo le tātou polkalame, le nei aso, lau sunga anu, lau fionga to le whama, le sunga ia mai, ia, manuia foi whanga solonga o le nei foi aso, ia e pe o na tātou, ia I foi whai ngā mālo longa, ia o le nei wā I aso I le wā o le kirisimasi, ia ma le tausanga pou, a o le wha moe ngā au tūle na, o le a tātou toe whilo, I foi le aso a tai au, wha au wino le tātou polkalame, se upu le tau tamali, la foi nu le a I ngā, ia a pena na wha mangalo po, ia le au ona, ia pe a iai po, ia se upu le, tāla whia ngai lau wha ponga le nei tai au, ia tai atu le whaakonga mai, tau I nā lofangia le atua, fuafuanga umalawa le tātou o tino, ia mua pei tātou uma le saonga le mo, ia o tātou iai pea ia I le nei vai tau fia, manuia, whaata stasi ainga, tūlanga umalawa pena, ia lofangia le atua, ia le wha moe. Ia, o sa mātou whaamtalanga le nei tā, le tūlao le aso, manuia lava fuafuanga, whaaftaitele lava. Soifoia atanoa. Wata I lua nei minute o na tāleo le tu las fulu I sini Australia. Ta ton fo I ale whai leo o ue mo le tuai whaaftai lau nei. I le tātou au whaafonga I lunga o api o fōlinga. Au tustusi a mes fo I tātou YouTube. Mori whaaftai tō whaasoa I whaaloalo. Whaasoa I whaatamari I lunga o tātou api. Ia MS fo I tala mai o tō whina ngalo le lei. Ia ua le tātou whaatasinga nea fiafi. E le nei tai au, manuia tele nei aso tātou toi whiloai. Tātou pokalame le aso a tai au. Mas fo I le mamalo le atunu o nisi u toi a I ngā duenga. Mafuta mai tono whalifai ngā duenga. Lungo le ala tele. Ia mai se fo I le tapua I ngā mātua. Lawa mamaota. Mai se fo I tuanga nai whanau. Anga le leile atua le whenga soloa I fo I o le mamalo le atunu wawhai ngā malolonga I Samoa, New Zealand, Amerika mas fo I o la atua malanga mai nei Australia ia le alofa o le atua wha mamalo na awanga lei pui tātou mai whaingatā whaalavelave o no tupu whaafuasei a ia manuia tele le nei aso whaasoifua ia mai le maot Samoa vi ingo le atua e sini Australia.
Gott von